say busan for na Akoma FM ama omo kra omo say me man lorry fent mi 20 Ghana kra mi boto me de ma no say na omo say ade chia say on gita nkwala no nyina no ho no nti omo say on ko na ade chia na on fa nkwala no mbra eno ano no ana ade chia me friend first no me friend e ko esa na on fa e chire no wadum phone no have to send there say ukono mo nsa no na se wo ba oba no wo boro no wasi wutrase adena ehɔ no wasi wutrase se wo kono mo nsa na wo ba eya na wo boro wo yere ya na oh entesa Akoma straight answer meaning said there is something there the way auntie amisi mitiase ne say we no nye we anka sisi ye ko we ni nye we no mentiase de mi bi sa won say say wo kono mo nsa ba wo de wadwuma na abowo eni yawa wo fam ni ahokire wo fie no ho ani bresi bam wo yere eye question oh me de mensanka no ba na ntisa wo bro no me de mensanka no minya answer ni ye me de mensanka no ba na nye ni de me de mensanka no pe ma ye dan me de Akoma me bo no pe exactly we me de mensanka Ismail ba me mo no me bo no pe enti what bo no pain ba chwan wo yawo no like udidi na tem by heart eni pam obi okra wo mfa ho na wudi na tem ene de timisi esi eno so na wo yo esi eno krepa eno ne atete no ano oba na eka no oburo no 1 2 wudi na tem e bia wodi ne ba akra bedi na tem wa bra ensa kate wani na wuhu no wa yo bi da ba chwan o ka say na kire me panacho Akoma FM afi se wa hunu die enti a oba no efrifie yanka say ye but utama woni ne tena ho kire ba ye oba no wagya wo mu ba choda bi enfie du na woni na ware mo wadwuma no be say afi be mu wadwuma no be say be 2017 2018 be 2017 2000 monsumo ware 2012 okay nti wo oba no mami bisa say oya oba ye wa no ni bibia ye correct Akoma FM oya oba pa because oba me nchen beginning no na eni hwe sa odi mechi ma me ne bre pa no kra de wo ka ye me ne bre pa have to say entina me so no yes ano me so man pa ba ana me so man ja e kiredie na minim say eden ya ni busian for kra me from ene omo kasa na me pa omo a che kra ofun so say omo tin nkan de omo pa na che o ma me say oyaw na e wo ni mu nyina no on fa nche me say ma nye ni yie na mmom no sesi a no adu ba bia sesi no ye nyina ye ni abre a ya ja sha ne ma na nyina Akoma FM tenase na ye hu se na ye be a ye be boy ye bra ti me de na acho na me pa from beginning ni nyina because wonim say wa fom no ba cho an wonim ana minim pa say wa fom ba no enti free a wa free fie no or you justified like why free no it's just said ye bia oh shembe hwede mede ye ni ya wo free fie no wo di se wo free fie odi Ibrahim Bachoy wo di say wo free fie Bachoy but wo send say one simra Bachoy because you are a changed Akoma FM a husband you are a changed man Bachoy sana wo ka kire ba ne sesia Bachoy wo gidi Bachoy ene ya kan bibi kire wo ba no me gidi say me ka say obi sika so an wo wei obi ehu no obeka cha ebia no wote ho hwe kan bibi fa frem mo kire ba no we misre me pacho misre mere fortune on fa me bonu nyina nche me efri nde ko na daruma bebre me de nyankopon edin e pa na cho eni mpenifo bebre pa na cho se na me ne tie beginning no se na opa me no yensa nka bom sa pepepe na mbom me so me hye no bo ensa Akoma FM ne sa niama no ni nyina eto atwa nti misre nada on fa me bonu nche me na on ma yen kan bom yen hwe abrabo ni ye ha nyame enhira wo se waka no kre na mema ni bi ho ase twintwan
bia na obey wo kwai wanya sen okọ mo ho no ekọ be 2 months ni ekọ be bosumi mi no bia na obey ya fra se be ma ene mate ne wo kan ye ni na me nso me do bibi na ma me koye na nso me koye me nso makwa akwanya akodonku ye bi okay menini jan na ma wo hunu se wo yira fa wachie no obesa Benada Kotonima anase May Bosmene de Toso Edunson 17th May Akoma 87.9 FM se ebreno eso say dia na wonim se Maa Akos awie mene mabedwafo yaje adwa yede akoma mu nsam dwumade no ebremo enu nti ba bia wo bia no bomodia na hweben wo radio no bomodia na ma phone so na fa call Facebook live Akoma 87.9 FM like yem page comment share my yen like page no comment na share my yen ma yenya thousands of likes aha nakoswa na share YouTube Akoma 879 YouTube Akoma 879 mo amhwe yen YouTube page ho no me so na ma subscribe de amayen na se wo subscribe ya mbenu se no wamia adoma no so ntibre no so ya wo beti wo phone so kodom na che sa kire wo sabre na so na wo nso atumi ahwe no wa share link no de ama afoforo Onua TV NFA Kings TV Star TV ubenya jimade yi bi so ahwe ho wo radio a frequency no 87.9 FM yenhwe yenuanom a wonum gina so bie wo Facebook Doris Mensa ogina so Nana Henry Ochre Alizo Akwakari Junior Tiero Sanso ena Mas Babatu mia menua Abeneje Mpapapa ena Aye Abigail Ejenim Benjamin Edianaba Wabapa Comfort ena Dorit Queeno Queen Nana Easy Mami Benewa Kwajo Eje ono so ejina so omo mu ejina so no kwasam se edoso yebeko YouTube ho na fe yahwe YouTube nso wo jina so sabre na chesa wo hwa na won so wabomodin ahye ede amayen YouTube okay Stella Boatin jina so le Twitter Kobina Queen Riti Docas Obona Emmanuela Adams wono so ejina so bi Chelsea Sachibia wabagana waso wanom 3p yebema ne bia nom adwoasi eduwa Agnes Donko ena Portia Higan wo munyina ejina so de mu oden madoroma mon subscribe page no na fe mon share emayen yeguso a na yema mo update e de afa yeba ye little kwaku ho nyame adom kakra little kwaku ne ho to no kakra ba na enra yehu no na timi nsa niema bi akua niema bi asan agugu nachi niema bi asan agugu nachi nti no ye hwesa eno so doctors no ebehwe ne nurses na wo konfa no kire behwe doctors no eno me doctors no ene nurses omo konfa no kire no so omo behwe eno so ayo ede amayen na winim akua enra yehu sisi ni bibisa na sembi bibisa ne se ase nkofo wo mo ben no nse owo ye no akora yi little kwakukura wanyaya nka owi nko wuye okan sanfa ntida 0599814926 0599814926 donation line no the adebo little kwaku no 0599814926 edino Mary Akosia de enra Maako enra na me wo hobi na me ra ho ubisa ne se sisi na akorei wawu anka wo pe wo se an na me bom pae se onu na me kra me ho ntome na se de wasi aye no na me nyam wo mfiri baabia no wo menka wo wu maami a anka me pepa yes anka me ni beje pa enra sisi kae no afi de yina se sisi because akra wonyanya fe yes wo tibe no wonyare no wo hwe no akra ni isu na wo bonechi na wo mia no na wo sino na wo fino na wo pentem o se ampa kaminyanya mako bisa ni biem ena me bisa no senti no
na upese akura no little kwaku wu ana ose because yamwa wu ya nka wope okan enu na me wo hobi okan enye nwanwa se ye wo ya ne bani wu ya o no koto ball so enye nwanwa kra so ne ku no Onua no yaria no etete no onyam waso bua bia da domia ne ko akra ne wi no o se menye ne dan se wo baba be ha medie na da bia wo shimachi na mede wo to ho mede wo ba me dane wo mi hu de me yaw enti mia wo ko na me ku a o enua no ma ko omu yo e mani ye enyi bi na na okoyi ne bai ni bai eto ho gata mu no e mani ye fi se wo mo abre omushe akura no ne ho nto no wonti me pagya no me de ne so ha me de ne fa ha oye ya no wa to na twene baabi eno no pa wa to no achi obi enya ne ye me se ma ko wanya boafo a ubeku no ko to gata mu wanya boafo a ubeku no ena kwa wonim oba na owu ya wode ne ko to gata mu oba owu ya onu ankasa kuma kora no because wanya boafo wanya no sa be makro no a wa mo aba no ma ne dia kora no koto gata no se dia kora we demo no wa mo abaya no ana oba no ma ne mi akora ne ko no akora ne to ade mu koto orphanage gate ya no you are as guilty as oba no a yes sa be ma no you are as guilty as obano yes na wo betumi aboa no anka akura no be ma na tenase omo ye san nyina nya wo mo enne na sisi kan wosema na menya semna menya omo mintumi enya bidie sika menya sika me de aduane adi menya nan sika enti ma se menya ndai mama menya da enti nka menya no na makuno se nka me de ne toto me nsem saa enu no me sister kwa me ne ya adwene anka se me kosie na animu no so na me ba ya mamoa me a anka no an ka mekuno 0599 ma koto bo ase ne kan na ya jenkwa 0599 814 926 0599 814 926 donation line enti ya jenkwa so ajenkwa ko little kweku ne ho ebeto ye besha ne kambu ye besha ne nika ya sha ne club tea ya kekash na fe ya de no besi hase ebe fatani so pa na ohu wa se de obesi asere kura no hospital wa ye kokore no ohu wa se de obesi asere no na kire se enti sa pepepe eneti enti on fa wo de ma ya fabra ya jenkwa so wo de ba na bibia aye kama yame enshraw se won so waje en so esa yenkwe na fe yenfa yen first story no emremo na ha we continue story okay efia bodua we di no woni Noah Noah na wo pam hyen no ana we de kokotru Noah no kwasem emema wo mukura boss say no ya na manage wo no ho ena no Noah bae no se mate say my hit me trende me na Facebook TV so ne ho ne mama ba me ka be come dey na me say no way ye ni me say wa ba na twen oba na odi case de ban ni akọ na san bra wo se ebrada meba no kwasem ene Noah abedru ha sa mema no wo mu wasem ka enti yenkwe na yenua ba boadua emo na asem ne tofa because na no na beka saye no we anya kwa nkasa na no one so emfa ne de ento boadua ya krado agoro ne fom yenkwe mama pa cho se die enti amede ba ha pa awale ne de nya acha ya wie nya ye biem amene ne won kola mienu won hwe omo keto ane ye sekre se duro no me ble pa wono abetimi aka se ye wura jun yi mu a 1 year ni won fi nkola no be se 4 months ni no o Sunday 9 years ni 4 million se won fanto no ho no won wan fanto to aduani ni me frɛ na no wakate me woto e se me ne kasa afon so pa na me nkai da korokora me frɛ na no wakate me ti de hia me pa ma me de ba ha ne se me mani mienu se wo behwe wo me ne tensu ye si dan pie miensa plot me ni mienu nyina na gye e de ye si dan ye si wie afa de wo se won ne ko ne gala me se ene onya ni sika me so ho mete ase se wono ana akọ ne gala me se ene onya ni sika man kwa dwuma ni bi de mbom no e kire na ye busuafie ne yetiti me ka kire ne se
da me pese ye kwotana ye kwoda soro eti manya kakla eti yemfa enhye concrete wo dan mu na ene ono so de kakla so ene egu concrete ye mu yiye se de be ya ye betimi atu akom eti ma asem nyina ne se won hwe ne ma na me kakla wa na me ma ye de gu concrete ne dan ne wonfa because se de o si threat me no ye jai se de akula na me bemben na nya de o de me ho be cheme ti dan ne wonfa na me sika ewo mu no wonfa ma me sika no so oba wo de be hye me nsam ena me am di dan ho djuma wo de wo dan hye 4 months a wo wi a wo tua ne ka won fan ka me de kakla na wo mu no fa ma me ni asem bia oh okay na so o threaten ho o wa ha me ye hu threat kro na fe woni threat ne de ye ne se me dabba kwa municipal hospital na obo me dua wo ho no obo dua na no woni mi se dua ne se de wo si abonde nya de awale ne be yen se wo se wo fa kwa bi su no wo kumi eti bi sa ko DG 1 week 2 6 days asese nan na me wura fi kakla se so 2 weeks so eti dana ye wo edwada ene wo frɛ me sɛ aya me pɛsɛ me ba ho na me sɛ da amemma na me hwɛ de otu aye na ye be yiye sika no so ba ye kese ba kwai de no so me ba obosen akola me nchi a eti be ya akwadwuma so wadwuma no wo si da wa nkɔ na da no na sika pie eti be ya akwadwuma memma ene wo se wate na kyena nyambo kyena o mo so black inde ye bena da kyena nyambo ano aba ene oba no ye yi ane ye nyina ye kɔpreko ene wo se yo eti nyankopɔn so ncha de bena da na papa na doctor yi eti be friend said that ye yo e ka no e 6 million me ka chile na no wose on se me ye yi wo de wo frɛ me ada na kwasiafo no musoro mu didi wo mpanafo no de on fla o mo na o mu meyi o kan sa kire ai won what he o kan sa kire wo so kan sen wose on se ye yi wo de me na wo frɛ me ada na mpanafo kwasiafo no musoro mu didi wo de o mfla o mo no mo face cam e na me se me mpanafo nya me no o mo na wo ye wo na me na wo ye eti wona wo so odi sika ne ba still na no odi matam na sika ni me ho nti se me ye ma adwe se me ye so a wa hwe na wa send sika no eti wodi matam wo phone so a fe de sika ne ma da jinsu ye yiwa na dru anwumle na wa ntwa sika nya de e be mo adampa so me ba no so se de na de gina bia ni sisa me be se me de ne be da sument so ti me fle o me kulum ene ye send me sika ne ma mi twa be no eti me free hospital me ti sika akwa mu me fo kai na no frɛ me se ma send sika se ya wo se me nka wo hwe message na wo behu me so phone me ni mu sa na me de ma wo bo hwe no so send 5 million eti me tira kan ma me nya ba be me friends da na ada na maka chu say na send this o se ama ampana phone send wo bi nso so eti me ba no e na me ofre me waduru hin e na me se ayoduru santa ase o se ame de kire nyambo e be kwa adwuma ntime e ko na me say obi a me de akola be da be kwa ibletenten asa be da ji a chesei ena uhu ba chese uja oba hwakọ wosi ame ko na me se twen ma ye mala na kra no uhu na che wosi ame da be ko na be kwa kwa ye madwuma a wosi ho ada ne ye woka kira be se on de wafokai woka kira be se wafokai eti bi duru ayi ho no mo na bi duru be kwai ena wo frɛ me se wasi fam obo ase eti wo kɔ eye kaka no sa frɛ ma ya ma fa moto ame ko fina so nkwanta na be si yo eti be kwai ho no mo no na me pe kai no na me nya kan se sana lomi mu so ababa kwai ela lomi o sister ya ma ba na me se an o se ne kan ho befo na wo be mo me ba na agya ye fo kaya ye ko eti ye fo kaya ye ko still na no afra me ne me yiyi e wo phone so jejeje da lomi o sa na ha na wo kasa sa me phone so one fan to speak out I want na me se ye gwalu na me kasa sa adai na me se an wo se wo ko fna so no se da bi gwalu ka so ko fna so wo bo na me sisi ana be firi kokotoro ba be kwai ha me hu no se bag bonda chi okokwa favor ba mu woti okaso okwa wo boa eti hono ma na chese atanie na oye na Romeo se de kokomatifo no wo me nkofie e bia wo kasa eti mi nso mi siko kokomatifo ni fie mi siko na me nua Rama frɛ me phone so me di kan frɛ Rama se Rama bla no wa me no se bla no wa de wa krasa wo okɔ to ka dem se bla no wa klasa wo okɔ no na me se afrɛ me ba ne se akoda o fie wo se ma dade ai eno ana me de kan dade ya wo kɔ eti mi nso mi kotena kwaku nsi afie mi pagya mi tina te se wo ba eti obe gina ho no mo na me se wo ya ma ho e mi hu na nya na wo se waduru bu ase wo se na da me se me kɔ na se mi nya nko ya ade kuro ma enyi ye nyina ye kuro e ho amete wona we bi da me nsa no wate bracelet no ai wate ye me wadansefo me bla yero wo se am frɛ na obeka anti atwoma so ti obi no wate che ye da me ko eti kikiriki no obo maduane de gu mi ho e na omo ye se no wajajado enti hono ma me bla baba akɔ e be gina na chi no was Akos se we nurse we be kwai hospital we se and was sister ya
I gwalu na na wona wo yere kasa no akofa blantan ya hye wata so ho na ko so was jem no wona ne pepere so no mus no ada na wo yesa wona wo yere ko ba ba si wona ne ko na akofa se kan ya hye wata so eti no wane de ada ne de se nyanya me de edi mi ho afo fidia sa be ka men kate asefo okay ono wane te wono okay se kan wo se wan fa hye na ta so me wadansefo ho okay o mu hu se hye Noah me pa cho brani mo kakra hwo akonya no brani mo kakra ma me boko de Mamba cho nyame adam. Obey. Atonto ho ye. Christodom ne ho aden. Obey so ni mo no. Yo, me pacho mo mpia o se mo ntwe ne mic no men na no kakra ma me na ye ntimentie no. Ai, nti o mbehwe ma o mbe ma o level. Noah, obey ensem bebre no waka. Enna no minimum se ba bia wo free buy no crofo ka dodo no a kire o. Enti ye beto sempa ma o. We are not saying. Medase. Yanko. Kakra metimi aka ne se. Me hu abai me nyina fikuru ba ko. Okay. Me hu no na wa wo ba ko. Amene ne tran ya. Eya no ma ne so ama me. Kasa memem. O kokofo bi ho. Na akanwulam. Ko do kokofo no ma no wo mfofo so da no na me doye na me bia kan ho ma no. Me so me nya ba adwuma. Ma nsia adwuma ma adwuma ne galamse ene pa ba de ne jame kokoko se kan ho na de ho na mdidi adwuma ne du ba bia ye du ba bia nye timi dimitri hwim tu kana mo koye mo konya kakra bae timi de bae na be ka chero se sisia no ya je me ye no ho ade ska kakra ye nya na ye kwaje plot ni mi enu sika jame nko ha okay enyo no nso nko ha ya me so aka no kre ne de kwaje plot plot na man so ka klauso enti ya no kra nya na foda da ho no mo saa de bi na man tam ko ka se wo be bom fi enti e medo ti ko nya iska me ba ya na me manu system million ho de nya me nu kro ya de okay we niska no ko fa anwa fa abo ne ni da ho ba be de ni ko do plot no so kama mom yi foundation bibia ti me ne me ko fo me ne blam ne ye adwuma ti ya sa ko e me frɛ no mo si wo da no kwa da ya dula ntre na mo ne wa ya de ti me ba na me ko okay na me adu me si dan si ho boss yi bibia ti o ma na me nya adwuma bi wo ekuro mu ha di adwuma ajo gala me she ye okay du be bia nya san se du be bia nya nti me kona se me nya takusi mpo a me me kisho se wono so na ne gidie hu pa gidie ba ko pe na odi ya oboka apart from no die ni dwam oka bi mone kasa apart from die no odi ya na jamde ko ya jakrama ko kan to pa de ni di ni pia na me be pre ya nipa miensa na tua ni nyina afiri me nu ye kuro mo ba ko be pai okay tua ni nyina afiri ho gidie de o ya de te be ba na so nya da nya adwuma ni nti me ba na mama ni bi so won faniga me ba na mama ni bi so won faniga ki adwuma bi ba ye kuro mu ho na me so wo die aya adwuma wo die eye ki esu nso na wote mu no ne sua na asai na me so je madam fu bi no so wo iska de ne ye ma no na me so no kro di nkan pa nua 30 afiri adwuna sia bi go ti ye ne boano ne boma no na o yere di dwadi di o ya de okay bi no ne ja madam fu na ton dua ma me na me ko hwe na me toye ana ya poku o pleta o kopaye o be twan de na bobo ya kwose bae na ma madam fu to dua na ma me na bobo kiesu no no ana wayaye freja mkoto be simi nya wona so freja ni nyina ma ta fi de na ka sikede ba ko fane ma ti be ko din ko mo ko doyi ma bam se me pese mkoto mutu tata na me nya fast charge bi ato bo kiesu ni nyina awie okay ana ni nua odi na chi si agwalu yes ma dise so ko to moto na me se ya moto ndie meto o si dabi moto ndie mento feskana ma ya no fa nko fa enema to ko fa ne ma na na jagala me se ni de nya na kwa onyiska na me se an so ka nya se mpa o na me so ka de mate de ja for 10 million me diskana ko ma boy na we mo ba money no me fira juma bana se me nya teku a na me de akoma no do am se fato me phone so do am se mfanto man ngo ne bia ni mani me bia me ba beje enti the man 4,000 or the kofa name okay or ko ne ba ne ko kofa de name provisions ono so ono amoto okay. Ada man solentem e 4 o'clock.
kwabrane be ma te seme ahomachen asema me kan meta disifo ne uroma afo na pendigos fo mu twoma ahomachen wono na nim ho bia eye madanse me pramu chiam twi da ase ho ede nso no fa da ase ho na me di nsu asisu ade a me nim ye se me de nchine betum ene de manye bi da because an ha na twam okay amansan aduane wi ama konsuo oh wo kwa buchi aho me pa twa na de adwuma na me ye galamsi no na de ni bi na me sisi mun kwa ho na de ade ne de so etere ba wona otwitwi da asen ne ho konsuo na me de nso na fa ho de nsuo na siso wi a ma hyehye ne ma no obeso le beba de bi kwa ma hyehye ne ma na wi oh mi wi no mi wi talia ani kosua salad chese mi hu se oni ahoden te se na afo no kwase enti me ma no nso emre bebiri me ma ni nya ne ya thank you ne ma mi ni ho na me so ma mi ni ho ti me ma ni nya ne ya se ne be ya ono be force bebiri kama ne mo no bia o ye bibia wie na watete awie ansa na o ti bi ma me ya se me kwa fuma na me ko me kwa dwuma nso na me ko na di ma fe na dwuma na sen fe de wansi di kura ni ho to ono a ena na ebua wo adwuma ne besai ye nye da nyina na ye di ba bia etimi ye best 6 months 3 months 4 months ye ni bi na nya wansi di kura ma ye ni ni nyina eno e basa ono a enkura ne be kosuku o mbe mbe de mimi didi mbe de ni nyina ye ono a ntwam kontum pokura wasem na me kan na me nshira ame mom nsema obi o asemba no yi papa na to nchen na de enye no no oboso madam fu me me enkoye bohwehwe ni na galamsi na bia o sende misika sende me a manho kwesi da bi mo hodma ne se aja ku fra wo na mkoye opakene ka no se nyambo a kwesi da ai twada bra no se da bi branda na me se mate na me se mini lolo fe ma wasam ne to so enhome so ye de bre bi su gwachire na me se mini lolo fe wo no yi 50 cd why so de ma na wo se da bi kwam de ma bidi no de ma madam okay na o ndo tu ne ka no ko na branda no papa ne fa lo kana me pese me ko na o ye ya ma da no binyane ni o pese nko se ta mo ko e ko betu afu na me ko 50 cd na me ko ko ade chin kwere da start adwuma ne ye okay na me frede fon se adwuma na ye nti me ma 1000 na o si ni nua ba bi ba ho na me ma no 6 million se on fa 5 million ma aya on fa 1 million so ma ne baba pani so okoto phone na ono ne baba pani e one ne ba okay nti wo ba no ma but o ma ne sika se on fa so bi so okoto phone na sika ne so wo step daughter no oya de enti wo frɛ me se ada na me se ma 10 million na se 5 million na ba okay eno ye sika no a na akra ne da hospital ho na sem no abeti asim no enya mai enti ho na di ma na me bae na me ko me bae na ba ku school be kwai no frɛ me se da me pe bike na me obi a go school that bike de o yende ene sa de na ma me to pompi machine ma na pompi machine de ko dwuma ba ko bia 30 cd okay ene o tuyo de ketwa ka se ne da me so obutu bia ma me na me se na me koya na me sa ba ndi me bae na me de pompi machine mi yemi sika ma o na akotoe okay na de start year dwuma na me ma pompi machine sika na adana me ma 20 million o de ma aya me ma 20 million wo dem ho ama wase okukuma se ndi me mpa no me ma no 100 cd no ko no hu ade bi en fa wo de ato okay into man 2000 asade 100 Ghana ka ho na yeah 2100 na 2000 no so na o de kwere so on fa on say edu ba bi a na se me madwuma se ya case no man di store mu okay to on fa to de ma magum fa ne ma magum na enye te se the first na okay okay entina chese wo pa chese tobo meba wo pa chese pumping machine sika nko ene 2000 no so a wo de man no nko enti reserve your case wo chi nyina good tim to ka na asem ne wia questions ne bebem ti de wo feel say nya ne kure wa bam na de ono so feel say wo ka enya ne kure no no so abam tim yentie ne nwie yenko wo de pumping machine ya adwuma 5 months for no bem manye one city crowd ho bibisa ko ya bibisa say pumping machine ya adwuma no so ya adwuma na wanya 12 million okay and say no see there bi ene ko to fire adwuma na aja o de ye adwuma ti apra no yale no odi nkan yale first one akoda be kwai yade be ye pate yale no wo kana body secret say na okay first da
ya me hu say o yes I okay ti me na me kotana no oh hospital me ko zika na hembo to me 20 cedi me be fie yi me di week wo me be fie na 20 cedi na me de ko na ka 9 cedi me anka sem sika me ko no e ka ya boy no me man check receipt because me want cedi kura nya dai amem oba no a ba na na bo sa kan me ntwa bi okay ebi won ma oba ho nyuma ebi won so na oba ho no pa ye top money nyina won wa ya me nim nukuri ni you onwa okay ti o man wasa ya leye na ofre me ka kire me so ya me ntanta kumu ho sa ofre me na me lokura dia kura na me frɛ ni nua ba ma ba ko ana am ka kire se ni o me nko jam na me ne ko e na se am me ntine ye nti o mo so nte na kura ne da ho na me bisi ande ya se me bisa ni nyina na me se ni me ko duma se me ka se me tena ha ska se me ba style okay ana me man ska hospital ne bra ne nim na me ska same me man 6 million okay na me de man na me ko e okay ti me ko e na ofre me se ye yi o mo na me so okay ma ti si am ho nyanti me ko duma me send me ska okay oka se yi o mo no se ska ye di yi o mo no o mo sese ho hospital yes same madam ne de nyame ni nukuri ni na miniska nti ma mi san se ne ko du fie na ofre me se ye yi o mo okay to wasaya li biem na edini ko ji hon boy bi wo krofrum ofiafo dunia me phone na kese ni kuta me no ni hede ni mi sa minti min send diska e ma wo na me de ma boy nti boy na ya na send diska ko bodin afie bodu amese an afie bodu amese an na boy na send diska nti na me wakwem ba fu bi wo efro wakwem bo ba bi wo har me de ne wono to am network okay no wo frɛ me se ye yi wo mo na me so de nyame ase na e ka na ye se na 7 million na me se na mi be fie na me ne nukure me duru fie me he me phone so sika na wo so ye 3 million okay 7 million me ko fa na me ko boy no asma ba te me koya na me se man sisi ada wa mo me de ane bo ma bo ni wula no na me de me phone no ma me ne madam fo ba ko na koya na me se man sisi ana dis o bo me 4 million okay na me de send me o ba no na anya sa de am ba ne ba ka hospital ka se ade na me se ye yi wo mo so se ka ne husika 7 million eti ma me 4 million so na me fa no oh me kura o mama send 2 million man sisi na me se o mo send 2 million man de ane send 5 million man na me no ka 2 million no send 5 million man no tina wa bedi mo ba mo ni run ka 200 okay no je me phone to no kwa se dise 3 days na me kwaje okay enti na ofri kuma se ba de ma me bodu ya na me ka besi su na se me se no kwa me ya mana wa ko question wo me be bisa wo ofri kuma se ba ofre me a akura no so yale no din kan yale first one doctor na me twetwa akura ne ma bibire yindwale ni nsunyunu okay ye so fancy ni so ye ni fridge ma de woni ni nuanu man nan ne ko mpaibo eduruma bi afere ono nko hate no ono nko na ko mpaibo ko awo ma ne busu fo be bregu kuma se ya ko awo ngode busu ni bi ya ho ko akwanhye na okọ mpaibo na o ma fa ne man so awo nsa ama ya transi esi hunkunya ne bra eni na kuma atransi esi hunkunya wo so ndo ko na yesa no ko de obeda me kan ai wanti ne se esi hunkunya wo so ndo ko na de yesa no obeda enti wakwa wa ma na de nso doctor nso aka kire me nso mini ho akora ne nso otu akosu nso wono nko a wotete mo wasa hwestoi wo yesi nti akora no kwa bie fridge so no ko yi bia yugoto anase we kura wo hu wontimi ncheke ne se de wo ma me no wo ho no ade wakwa ya wo che e bia otimi 3-4 days dabi 3-4 days de me ka so ke du da no okay kasa na me boa okay yes okay ba won fifi kokotora me fa ne mo kuma se anu abeda dabi o so be idea so ba okay ana won san so nkwada obusu ani bia ho kuma se ha ntina hinu na akwada no wasi na kuma bi wa ne bra no so gu be 25 years ni na kuma na kwa minim no so ye kokko so eduntum okay endi o bana no me frefre na me so wo de kwa ma ne makla no wasa yale no ke wode mi bufui ke kan bi kire no so ke kan bi kire mi no waso no te kan mu ba okay kan de me ke me ansama ke kan de ende mi wula fi no so wula fi o e de na ke kan no ke kan bi kire me ba manen kai o beto so me ba no boy me ba ne da be kwa municipal hospital na nwumre na me friend said da ya gina to no se ya gina to o sa on se ya sa gina to o bra na wo mu no adwaman bra na wo ma sola me kwampa ibo
ni wa ko di hu ana ko so asofan yesi akra ne so ana wa yale on sa akra ne sa yale eti asem na wo kan kwa ne wura fi ne hu wo bodua ne wo bekwai ansa kra yade ne mu be yedin a yesa transfer ya me yade akra na ko ji yankwe no ka kire me se me to patama no wo ji ho ana ke kan kwa asem kire no ana no won dimi nka bi nkire no sisi ara wo ba kokotro na me pa me nko didi nkwa sasem e wo kesu mu ho me kwa dam me mra me no wale yawo na me se sa sin tina kwa wo ma no okay okay ana no se na wo ka sa che na me se me firi nso bo me hu dua se me ne nda bi ma njo no nkome wo ya dan ni firi nso bo me hu dua wa hu dua na oba ne ka ho wa mo ba ne dia ba de bo wu ni ankasa me hu dua na moy wo so bo bi ma no bo bi ma se be de ka wa se se bi ma boys ni awu fufu ga bufu ndi ga mani obo adua no wa mo no ono no be e asa asema me be se me kan wo TV so adamu bi sa me se woni mun sa no bi twa ntoro se wono woni nketekete wo ye obi a woni monom pa na lo mbi sa menga na de etia ni se edua no wo bo na najo ana no ye che na me pese ni busuani ehun ase bebe ma bela na me ni busuani ye ko no wo flesi mu e na me ka kire ni busuani ni se gina so na wo fefre me eti wo bodua ni nyina no na wo fa ase no ete na wo fa ase di gina phone su bi na dua we a wo kan de eno nso sa ya no padua a no de boys a wo fufu etu ono no edua na obo na najo de kwa won kai na won kai enti sa dua na obo na najo de obo ne sen so de kwoti wura mi twabu biem a ensuo num ni nku sa wo aya sa wonni wo se ensuo num wo boboy mane mo bon kire wo konfo ho no mo betima tutu ko mane mo bon kire wo wo fra ya ntantu onya ma kulele ntantu se man kotokwa no wo fra ago no wabo also wodi dua na kwasha no pa eso se ye fra no wo fa ase de betimi aka se e ya najo no wo bo dua najo be se 12 e de wo bo dua no na me so ensuo wo ya wo ba na ka no woni ensuo ni nyina da bi enna o wada me nai so ye say dia wada peja mo na mi nto kan ye me nsia me kuro mu nsuo ho ko bi kuro mu nsuo mu wo se wo de nsuo num na boy yo anadwore bia wo bo no wa bo ampa wa bo so de dua na kura kwasha no pa wo bo dua na najo eti anopa na wo fufu kama yo fufu na ya najo anajo 12 dia anajo 12 na mi ko bodua da bia anajo 12 kan ye mo fuo ye fra prince say ni wo fa bo mi dua tambe conference call no no wa hu phone on sheda touch no sheda nim papa ti wa hu na prince gina phone su bi so wo number wo betima you bet me a financial confirmation you bet me a financial man no a confirm say obodua na say wo ne da ensuo no ubo nsuo mi ndia ndia da kura nkanya yi samankotokua ana kuro ye ntentu okay ana wo the boy na na me sa konfo kuma sia no me betimi akwa konfo mo ma hwehwe mu say enti yento so free baby a wodi abufuo e boss aduan so ne nabi mu no ni aduru ho na me boss aduan okay ti wo bae eno kwada we ya kan de no ye ne mo yi tugu ye ne awalejaye no nya awalejaye ne de ba ndene de ni nyina ka so obokwa adu fa ho bibia ho nti ni nyina wo se ebisa mu obokwa adu wo baje wo ring ne wo yi wo kwa ho wo be ye se wo ba twe se kan wo ne so wono wote kwa ho e kwa ho na okay to aso kwa ho ne yete menini nya kwa ho ne yete i ofri kuma se bae no na me ko so be kwa se me na okache mdim so be kwa na me sa ba akokotro ti me bae na me ko ye na o na musa se utuo we no se akosu tete aduan amana ana me ko na ko tete aduan amana mpa na me ba na me sina wona na o ke kan ti munu chem me ko didi nkwa se mo ke su ho me ko akodam ame me na wo wale yawo sa ene ye ne wo kan se da ne sande ene min twan gundu bo meten adana na nika na hem no na boto na ho me so galamze na ye ne yula dan ti torch de nyamna torch ene mo torch pa obu so no beka mo di shoto krum ene de boy mo maso kwadan kula asase na se internet torch na yi en kam ho me so na me phone na ni adum boy asako di boy no so ho me da place okay ti torch ene na hya me ha nya brantan busa me brantan dokra me mpe enya brantan brantan dok sister Florence wo kokotura Monica mo mfa mo phone ko te si ana me mfrɛ na Florence nkasa ne Maa Akos ya Florence Maa Akos de so se kam so fa no wa na wo no yiri ku no akofa se kan so ota so ante atwuma o Florence ne ye ono ankasa nua ba na se touch nsa se kan ma me pa cho ono I start here say o kana se mo meba man kasa dru ba bia wo so ya meba touch se touch nsa se kan enti wo mu asabre no na entokwa na si na wo yi ni chain wo ti chain ma nya me ni nukre ni
hey kanya asase ya ni nyankopon se di me amfane se kwa nko na yi aduane no di no hwia ka yi gu me ho hwia nguruma ni nyina gu me ho wona waso na abo aduane gu ne ho aduane se de nkuru sa na ka aduane se no nko na ma me teye na obi a me kura aduane a wo beti che ye aduane esifam no odi me ti plastic che ye ma kuru ni se na ya fla ito no na hwe na aduane gu ne ho wo hwia gu me ho awonu hwe gu wo ho ne nguruma ne nkra kono wo hwia gu me ho oh aya na wo hwe gu ne ho na se be me e bogu wo gu me ho me wasi aduane si fom man timetima atena plastic chair so edi miti akofom si akoti benko dokona hemanu se bia wo tete no na eye wo homete na wo se ne mahwia gu so na wo gu ne so esimina so sei didi ne wo ti wei eti wo sa beti wei se na ne sa bo aduane na ko so se gu ye nyina ye so unse waka no kra ba bi o wo se me ka se briglets na ne gu ne sa ne se da ne sa no me ka se manti ana me boa eti se waka no kra no wo ha chini mi ti mi ntwantwa me the mama wa kokodru am e kan se o ti nyina nipa me elusi ho akosu ka ho me yansa ne wo fa ase obo aduane no so gu so nyasoro mo ho nyina wo ho e no okoto ya na blantain no so hye ne bottom so mo ho blantain ke ki free toy e no wo okoto afaki na ma se kan de pagyaye se blantain yo se kotokuro na pagyaye e na akosu so mu e ti bi pa chomre mu bi se na ma me se o kai se bisa no wo kai se akosu kan se wo fa no wa se kan no akofa se wata so akosu dia wa mesam bibisa ya fa le ba ko so emisa okay is that blantain shobotom ye fa wo mo bisa wo mo oh me ni problem na blantain shobotom me mutam tikura na me jeli mi o me yem de yo bia me kan eno na eno kra no na wo ka no okay enti uko ya se fo na wo kan nyina ni o mu nyina se na busuafo o wo se ya ko mitini ndi ni nyantokwa bia na busuafo nko ya fa le se mi busuani edi odi firi ho no atuma ye mi busuani me ye se atuma nya o papa ma me ma me papa fie ni ye mi busuani ya da ka sa by proto no eye o na nam dia proto de me na makodo nko na kodo nko ya kodo nko ya kwaji ya kodo nko ya ma fa nche ye kodo nko ndi na atuma enti firi ho no me na e ba ye no so wo fa da ko ya ko di blend ho no nka me bebe blano mani pe oba no age yanko obe yema me ko fa me ba nam na koda ono ni fie ho no nyim no man tu na oba no we no ne ba no okay penin ne baba ne penin e de okay na me se me ko fa no si de do ma me ne nkoda okay na na do ba so da me na duro ti ho no tuma me ntwe bai ana me se ho no ndimu ngala onko yim no man tu no se me pa me nko na me se me ngo yi ana ni o tisi ye ana ko yi ye woni me di bom kache no kire ni ba mi ni ho enti minim no kure wo mu ti kire no no kire mo sanye no woni me di bom na me ho metse e na wo sese man ko yi uni ama me makwa ko sha fridge mama wo ko da jail eti mi ko yi ni me nyina dom di me nso gina ho ma me yi na me ni ho enti to de esi ya no me peso no aka na yi ya no na me ni ho enya wo na wo ka se mi ko yi uni mama nya sa dia na jono papa nsi mi ngo yi na me ni ho obisa me se me ka kire de se o he no ndimu ngala onko yim ni mama me onko yi uni mama o ade na woni ama gu ni fie 16 years ni fie no bia woni fie oh okay it's 16 years it's 16 years ni ono ne ho na wote ne ho anamte ayo ni ho anamte na de okay bia wo no ni fie na before wo ba be hia no na wo na dan mo me firi ayi baaye no me kwetena me so wa abadwo adan ohu se me ni wete no ka se me se me ni nyai dienti me yeye wa anka de kro oso abadwo wa se ene ayanyai but wan kire wa de kodie patinti a ntu otu me otu me na me se sa me na wa betena no ti na aso ana na ba ko pono so anya kunu da ko ayi wa wo me yansa obi ani papa enti okoyi woni ma ne ma okoyi begu efie ne yemo ho fie ne twahia okay okoyi begu efie ne yemo na me se we de se onya hwe no sa ko se wo first steps ne kura wo se mi ko tu nwa bonten ni nia monika esuo no mu steps ne so wo gina me so oni monika nyina ba hwe fo me kura me yam hye ne me se bi wapira because oni an wode de se monika no ba hwe ho na wula ma ka che ne se wonyai wonya no nya do be no okose sa de gu efie ne yemo ho no batugu abonten na me konya ne no wofa ma ne be hwe na me konya ne maame ma ne be hwe na ana do me twiwe na bobe 340 na me twede koe me twede koe no ana me ko dota na wale achi ka ka kire na wo mi ni se
wo be yi uniema to gwa na say bia na ebufuo na wo hwehwe say bia wo ka say wo pa wo koyi uniema ntum no be yi ato agu me da me say ohene say wontimi ngala onyim no mantu because na wo mini e bia na wo yi anaje oyi dia che mete no so wontimi ho ma say bia wa pam no me na mete no so ti me kaka che wo mu nyina wi na bushon fo nyina wi no na doctor na wale achi no kono say aya yi mi no matu agu so wo ngale okay nti ya kamensa na me de me twa so na me koye me say tu kwan na sa na egua wa ti me wo ho ma na me bra afre me say babuso pani me bra ofre me say ye de mensa abre no ba ndo nwa wale ntu wanye na me ara no wanye no se dabi na me say hwana de ba no se de ota wale na chi na me say ana say you is makla ara no fan so makla no no mu kro ni so subiri so ene kokotro no me fan say nsu ba ko dantem nti we kokotro no we subiri so na odin san ba me de bo me frem ka cha na me koye nti me koye no ko fu na me tren na obae na me je mensa na me koye na me sa ko enti me won kwanta ne se na na hwehwe me kwanta hene ko de ne si me ko na ina na de ma yanda ku duru ha maami ne tiwe adai na na bisa me se mini maami na me se mpatwa mini se na me so me mano maami okay no se maami bo amane no se court so on fale temele okay me je lete no ma ntia no ho me so mini makankan okay obi kenkan kire won ti wo de wo ko court no ye ko ai e de ne si ye no na ye pese ye hu no ye ko ai na on bisa me se maami se me ne wo maami no me hwe wo ana me so wo kasa enye ne kure because my top on be machine me nu ama how dey aduma 5 months aduma no nya da nyina na ye wo fra me am se aya aduma na sisi enye ateko ye kokro ye bu atrama so nya wan siri brada ni nyina so wunim se aduma nto ba bi enye oh ana o mo ka kire me se sa de a o mo mama 1 month me fa hwe nkura okay ana mo ka kire se be bia me wo no pompe machine wo ba ko ma ha 40 cd o hon so 30 cd do ma me ko fa ni mienu na me mfa nko okay na o ma me kwan na me se ne me ko okotoro ho nko duro na me se pompe machine we ya no se ko e ba ko penisi ho ba ko e o se o kwane yawo na me se pompe machine na se mi ni nya si o ka no court we se court rebu na ho no se pompe machine wa ton ba ko 6 million ya won so to ne say pompe machine ya to ba ko bia 7.5 okay wona ko to sa no ba o ka kire ba receipt be pem family ene ma me ma ne ko to yi nyina fridge ni we di bie no ho ba o de receipt ma me bie no ho ma me receipt ti sa no ba ka kire me okay no aton nti yenye na yem wanu nsi wakasa che na questions so why was me di asem no kan ye no kwadu no bo mpese wo yi ni nyina no ansa na abe sorry a wa sorry me mpese obeko o ma me kwan ya mama nkasa eno ya na me mpe nti ye na fo no si na fe ye misa because obayi se wo bro no wo na aka so Maa Akoma collapse exactly na ya kwadu a wo so yi ano eno echi wo se wo se no se wo ye dwamanfo ba mema sabia so sabia nya do mpanifo ma no sisimina so mema di no eno ma wono kra ka kire wo so wo ka kire ne sabia me so me ka kire se woni munyansa ka 16 years ni nkofo di bi ka da sudi mechi ena ma di bodu ya nti bema oye den bema ye di ni yire oda so wari bia ye chimifo ena hye na ma di bodu ya na ya na jo nti we nyina ye nsema ngo so yi ano nti ye na fa bari ye na fa ye hunu no kra wo sansem no mo me nsabene de me fa nse mawia ne sa okay so we wi an sade ne na mama mi saw wo ba yi se one wo mi an kon e ma ne collapse no kura be no me pa so de na ya na do ba wani mu kakra na kasa ye ma ka kire afie gire de se ne wo bi twa bi na wonne men ne ntokwa tiambani ampa na do be se 12 mu ho no ne me de ntokwa ndi de bomu adem ho no e wo fom ho no na o fasekan e wo mpa na se nti me de me sasi ni ha me sasi ni ha ne minim o do sasi ne minim na wo yedai nti bra ye me ye na me jaro no afi na o da ho wanka no na ya kasa me de me sasi a isu bra ma me fa me sasi me de me sasi papa collapse okay entu ye de no collapse de kan ne de me ka se bia oboa o mi an ko ampa ya de ne ko no o mi an ko ma ni fenti like o collapse o mi an ko ampa no me be some question
why you cool okay so we dey see oh no problem what's o mia ne ko asko police for is producer but money for police for na on coffee obada ha oba no dem o me patient dem ma oba dem dey come asa mama abisu ma anya de wo mi akwa ampa dia ne ye so confirm so confirm so mi no kwa ampa na jo and ma ese ma no dem na se bia wo ba no so o twese kai self defense no ya dem mo kwanya o de ya prasika wo de ntutuwe na ma wo bua kesi ka wo mpa producer ase wo anya ase mo ka wo kesi and try what you say Pastor Julius so ka police asam de what mi akasa yiye won ma won kasa me ya je de say wo kasa wo from makase kasa na me pese o hit na me nti won kaye wo si na oba no twese kan wo CID man is here bra mia me mene mi pa cho ajo bra me no oba ni yisikan wo empa na say wa no sa from bi e ba to an no o twese kan ba ni e de wo kokotora sister e bla na wo mia me mene ne se wo kama mo te se me fa se kan ya mo kokotora mo nka aha na wo fa se kan ana me so bi wo fa se kan na obi anu ho menini mienu e ta na de chi ya na ba du chi ya ba che wo nka se wo na fa se kan ne na wo be twa ntro sa mienu ne ho e wo so fa na ba che wo wo de ko to de si mi yam se ni wo so me mene de ne sa mi enu se ya e na me wo hospital e ti ko mi e je wo ha no mo akasa me de metuma ne yemfo obi antuma ni kwa mi pese adu batum ya du tuma mi obi ma ne hwe me ma sabra na ka be ma ya chi wo me pese adu tuma ya du batuma menye da nya obi anahwe ma me be ba ya ma so tuma ni enti o collapse ya na wo keka bi ka ho oh ya de ko hospital de to no I'm not saying say or that feel and I me question dey wo yira no ameba so me bi say o collapse ya na say e bia wan collapse mante me patron dey o collapse ye meaning so ensusu amia ne kon Noah meaning say what for one sense ne kon keke but wo miai so ye hwe de say nye collapse ene ye wua ka bede Noah ma nye collapse na man dey say ke medem na no you ready so medem oh na mo dey say e bia tumi to kwem oh me nya ready say bia medem na bibisa but this is a mistake anka wo betumi a correct here ade anka wo betumi a wonya anka wo nkodem me patcho sabre no wabo dabi no mansa na wo moy wo se me won panate me nka no kole eno no wo so me ni miam se me na ba kwame azekini di me wo ka no kole a enya me ya bi ntwa ntoro ade na de santo kware ba ya wo mia na kwa ma ne collapse ye no ma sa sem no to kwane de me me hula fi ache wo bo ne kwadu because wo se de nam so ma wo mia ne kwa no se wo ka se why na edi wo o ka se kwame azek wo ka se wa wo ka se me mpana ne kwame azek nti enam so kwa ma I don't know ntia me ka sa wo nim kwame azek okay o ka se ne mpana no me ka kire no kwame azek eye ayade an ye na namba na sha ayabeda ho ama ne nanaba waka kire me se kwame azek na se ne pepen o bua fe na wu twa waka kire me so na emele bi ma hwehwe na mi hu no nwimre me ni ono ani sister fe na adwakumase me ni hwehwe na ifio antesta mu fio e bi na woni ni mienu ejina ho o balanda mu ho no mu di nkomo dabi o mu di nkomo na o mu di no no mu di nkomo ha na do no ni no sabla kura fe na ye keka afa na wo se wo pemi na woni me adada da kuru pempo eti na nye awale ya afa na ye afa na wo ni me keka afa na ye hyase eti we na sa ya woni me betana dia kwame zekere me pese oni be firo na bile bi won so de ntia menyini ni ye twembe na wo fro ka kire me se oni obi kunu atwembe na wanye ye obi ante e di menyini ni ai no kura dia ya ba ko ma dia dadem ye didi ya hu komo ade a afa na ye hia foforo ade a obi ayeda e na me ka kire ne se na asema sikuro mu ho na mama ahete e na me na ye di komo na me ka se bi mo mu die
say your family be on social media men pet. Na me be ma metimi ni wate na fie kura no wa atwempena wa bela obi anya den ehu na oba akofra obi kunu mpena na won nam ne so saa na ne yira hu aha ti me da me nkofra mpena wa bela na ma ne yira hu wo se woni buo e ma oba okay enti okasa sam ne kire o say before oba be hia wo no ne be ma warefo bi de ti le year enti ama obi ya hu no okay enti na e ma wo doubt na se ukofara no se na wa woni so anya virgin dabi no awo baako enti baby a wakotwe ne mpra de one ne wo baako ana se mpra okotwe ye de eye past etwem but moshia I hope say wono so ka sa no won so ka wo past relationship bi kire no ana wo de wanka e bi an kire no wo ka kire me say wo kandi aduache wa aba na nchen anajo asema aba ya no beka kire se na so mu ye na hene eti won ko peta kramle no ani so aduache wa obo anya aduache wa what's what? If you want to tell me, I will just tell you. Police fortune na jo. Won ko tu takra na jo. No. E me che no. E ti na ye obi na ho asem. But only na twempra. Kusaji ni bi. Chara me hu na me ma akokotro kra. Okay. But only na twempra. Na me ne wo ho. Eti okay. Eti se se ye otie. Wonu nu obi e wo ho. And na won so nu obi ho na abehia. Enti oba yin so onye uni because won so na anya virgin. Oba no onye uni. Oh, and there's no Benjamin. Who can the past relationship was some child and we didn't know when you know. Also, when you're virgin, now was one day before Bessiano, and to be so say, no, or no, so when you win, Yana Dabi. Oh, Kogalam say no, oh, quite work with this same. Oh, who in our crown or the Nabaha. The matcha one man. What are you one man? The matcha, but they didn't come move me or knuckle. Okay, and see, we walk on a buy a chinny when we fear galley and come on, Murphy and Winnie. I crave a time, this I'm a go. I know what they were. Oko galam say no 1 month 2 months be pacho oko fa ba wo ho 2 months pa de ma ni bida okay bosome okay oko hwempra onyo ba bi ne hwempra mpra de am twibi ho na twibi ho na twibi ho na wo ba sa ba akiri so yiri so edwaman fo no ana sa wo kɔ ba eya na wo na fofo ka cho se bia oba no oko a wo ye basabasa ende min tv sa wo bia obi anka bia sa nkyerɛ konkonsa ni bia anka nkyerɛ so kodi wo bosome a oba ne fa wachi obi an adan na wo kasa kyerɛ no 1 2 3 oba adwaman fo ememedi wo kyerɛ me mu ɛno wɔkɔ a wɔma no sɛ nipa numa yɛ wa hai yɛ sɔrɔ nya ne kɔmpa wa fe de ɛyɛ du baabi a wate wo sɛ wo nkwa na wokɔ wokɔ nso a wo ma nipa na akɔda na ho nso minim no kedi na ma me suspect sɛ bia na saa jai din de ɔyɛ na wo suspect because maka kyɛn sɛ de ɔyɛ no mempɛ ɔkɔ a wɔmmra ɔkɔfa ne makora ɔde ne ba na bɛfa ne ma oguma se a ɛso afi de du baabi a ɔno nkwa na bɛfa wonim wokunu sɛdeɛ wo siteɛ enti adan na wo bɛfa ne ma aha ne kokotro ene kumase kwan hyɛ danwa wokɔda ma me pa kyɛ wo de tie ne sɛ ɛno de no korɛyɛ baako ebla me bɛhwehwɛ me bla na wawu ne ma na kyira kwan na me behu wo mo no e ma ma ne je eti me ya ma de sɛ me ma me nan ayɛ ntia wɔ hɔ no man kola ne sɛ da bɛ yɛ ɔmani bɛka mo no mo tafo sisi ai star sɛ wa wɔno anwa mo ne ma ne me yansa me bla ma eti me ya ma de sɛ me ma me nan ayɛ ntia wɔ hɔ ɛna wɔno ankasa mu nso esan sɛ yɛ ba pani na odi kan wu yɛ no ma anwene sɛ yɛ secretary na me nim sɛ bia yɛ fie abayifo ne wɔno no fie abayifo ne bia ɔmo ha yɛ eti me pɛ sɔfo bi wɔ ablepo sɔfo Michael na me ba ne ho mpaibɔ ɛna me bɔ na mane sɛ da eya ebeya me yenko se me de ho de me nko me se da me yenko na sofo ne se de osi ya de kwa bi obetima aboawo ama bibia nom kra ma won sa na won nom kra wa ye den wajai na sofo re be ko ba ye bi dwadie ne me sika sam kola aye kama eti da ya me yenko wo se ho de wo nko eti se sofo no ene wo be ya sole ya me ba na me wie bibia sofo no wonya all night ebu aye half night eti bo 12 ne ye pon na makota fu isa se wa wo ho no mo a wo betimi afre na makota fo wo no mo na makoda me ba kuro mu se me be fa ne ma me mo pa me fa provisions wo PZ na makofa mpa bo Roman hair na makofa bag ewo Dr. Mensa ansa na be wi a masa aboabo ni nyina no wo ketia ansa na me de aba
me kunu na wonim se na mapom din city da me enkoja me o se me nkọ me ba no so se me de ne ba ye betu kiosu bu the whole day ye nya dwuma me so me mo ne ye topa me ti me no da se me nu da se me nsa ansa na me drinks am to ti se me ba na de ne ba ya na ye me ya eti se me be ya soli ni wi a na me be da anopapa na se me kokrom se niam me fa na nya niam aketo a enu ntire ya wontumi ma no ya wo koda hene me koda sister se wa ho eti mile bi kro wo sheda flame later se wo se wo da wakuma afa phone ma na me de phone ma ba kuma ha wani makuma ni di nkomo ma anti asem kro na speak out nti o kati ko na makuma ni bi sam se ade wukunu wonje wuni ana okay na me sister se wa de wan kemu asem okay enti ya hu se bia niam na wo kofa e bia bre ne ho niam nti na ya wontumi ma eno ya one adan na wonim se oba no eye sickle cell na wo ko hospital no one ya ka cho se woni aduane a enwu no e ma ye fa fines ne so e na niam bebre adan na wutumi gya akra na ko mpaebo na wagyan na ma obi na onipa kwa ma no so kodi ebesida wahunu ti yade no mopwe ko a enko ma de tie ne se me ba na me gya ne ho no me ba coast kokoturu fuoti obi abeka metimi akasa ablabo yi mu me ba no de kuta me pa me ba no enam se me ni ahodi ti me ba no mentimi amfa na nhia adwuma wo wie school sabe na kofo free education aba me ba no na ye wonye sanse na ye first yinti wo twa yakọ betimi akọ school wo free mi nchen ame ho be chiri mi nti me ne umi anu nyina ye kan ye hu bom na me de da akola na asa akọ bua mi a na ebom so wale na wo kode a mebo udwetere se re be ya wo nkobele e wa wale ase eti me ba no wo na hwe me ma me ba mi wo de a me de hwe me ma no eti what say me say so we kono won so fine see ni so na de ma me ba no ya de ne to aso de say na ye nim se yes Christianity doctor ne kire se nsuo na begina na hlem enti wo hwe so obetimi atwe a omo ye omo ntimi antwe e na omo de ne to aduro bi so se aduro de betimi awe nsuo no eti ye hwe kakala nti sanse na nsuo ne nwiye nti na ma yade ne to aso eti last year wada ofri me musa December 25th December 24th fotomo municipal hospital okay eti ye yimi 25th eti be ba ne yade de na nya fine na ye so si ni so na eyeyi na nsuo na na gina na hela ni mu na ma yade no na se ebia okodwa no a anase okọ mpaibo a eye wo fia na ya nso wo galamsey site acho ebi ho ma na me kwa fum wo nso na me kwa galamsey okay ebi wo na me nifie last bi kwa de okọ ofre me a wa nyame okay wona network ne nye to ofre me bra pani ka chense se ofre me won kan che me se watu kwan na wo ba but se okọ okay we ye should say dit na obo we redua wo tai buburu no nua sa because so say dua we nya baako enye mienu na enye miensa oh edua de wo ka se metabo ndua no bu ho no mo no obo me na me mabo no me too kasa obi obo me na me mabo no bi obo wa na nso abo ni bi edua no obo ano no abo enti adana ne adana bi so ade chane akoda modi aye mpabro we tubo ne yonko no ya to abo ne yonko yonko na bi bodua mi mo biem e na obo maso mo afiri fa yi ase me bada dem abema na wawu ni so di fie ben ye me ni ko fie asante hiliketi de gina ho mi kunu ko fie me ba no wo so ho wo so wa ye den wo ko ya me ba ne da wo su na ofaye bi a ya da ne waja kwa anka na wo ko ye wi mu sa wo ba yare wo so waja akora ne ho na be na ne nyale sabe no nyale me fie nim na we kipi ni wo ti me ni wono adamfo yide de gina ho na ma ye se eni edi nkomo ma de me hu ya sa me da fom se ti wo nim sa be me ye mi konfo e ba kipi ne o fie sa wo so te ma so kakra Adam na o fie ma wo say me se nim sa be me ni konfo sabe wono nso apie ena yi ablantie na ewu wo ye fie anim antema bele fie anim ye fie ani eti bi gina obi a me hwe de boys na ye ena obehwe wo so ma chi akokọ na ma me ton wo betimi aka no kole eti na ma chi akokọ na so mo ho ai e pa try na ma chi akokọ na me yesa mi wo work na se keke me pa ma me tie no na me be fie se mi bididi te me didi na mu nsa akora no sata no oswawo na say te se no onya wan ya akora no aboro no onya wan ya enti oda dem wo osu na me kofa no kata aduanu sisi ho no ma horo me nsambo na me de na mo kipi na se me hwehwe no unhu aya da bi the announcement be 5 times still no my announcement wo na say me mani dum no bo na wo bonyum no ye na bo be say na me ton be 10 to 11 mo anajo 10 to 11 na me ton de ai na anajo 10 to bi ti mi ti na sata no ma na enam no si
sister bi wo friend me night ma share the table enti na ye wo sa oba na free wa kwada be man nkyɛn na enam no esi sister me night ne ma no ho ɛna sister me night ne kyɛn nam no so wa obi ade ɛbo wo we ya aya de na oje wo ha je me hu bi ofa okay ya announcement ya na wo ma enti na susu so akɔ be ma ho ma me pa twan na obo ma so mu wo hen obi dem obe na so wo ni mi gina say na obo ma chi na me tofo no onya hu say na me si wo bo mi wie na pa chom wo no man ka mi na de be hu na ka ya announcement no ko bete wo bo wa nya announcement na ko ya announcement for me ayi no so sa wo yira wo na ya wo bia ukuru mami na wa na so ya na mo bi na na so DJ no no mo na so ne sai Zita ya bia wo bia bra no wa hwe nti bra ukuru hwe ho oba no wo bo ni dua sasabe wo mfa wo be man hye ne ho bia mu no wo san ne dai me pa cho before me ne na bi e be pem ne me pa cho moda ne dua no me pa cho bi dai bi munya na ne dua no oba yi wo kan ne suban de ye papa ne nyina wo kan ne nanso pa ne de ne nanso pa ne se o pe manson pa ene sen manson manson ne ntokwasem pa wo no twe manso na bonten sofo but sofo nyina me apart from police station apart from no police station court ahimfi obi amfa me nkoda apart from no de me call wadwo sa de mba bi amfa me nko ba bi ada ma me mra we so ansa oba we bia wo susu ye ne nkonfo oba ne twempra ba wani de se wo fa hunu bi da ba ono de wahunu on de wahunu wo de wache wo bebre okay wache wo bebre mentwandro eti se wo hunu sa oba no na wo hunu ye mpo na na de bru no because one de wo mia ne kon e ma wo collapse na ye be ma ho two dia wo hwe na som yi e wa yie we keep na se no na ususu se woni we keep na se ne de okọ be ma ho ni nyina na wo bro no but na wo huni but wo de ukọ wo ye kra de oba e babai e ma wo no dware ya kra ne ma be ma enti se ko no so hu se be ma bi di na ka be ne ana oba no na de baba efie se wo ne be ma foforo ba ga be de o se wode oba akora ba fie se woni be ba de ase ne anu abi ko oba ntimi nwale mienu oba ntimi nwale mienu but be ma de otimi ware bebre be ma timi ware bebre Aya 3P garlic mixture massage atumu edre no bobo de na ma wonsa enkabe na ewo na fe garlic ne de aya 3P garlic mixture nti eye natural yesu benuane no nyina ede agumo fafa wa bia enimo enu nti na broche for sister Hetty sister Diana munyina Nikita Pizarro mo wo mo se akoso adutwu Amsterdam sport hima wo munyina se 3P garlic mixture na afa chase bia wo se 3P enu an wo munyina nom eye du padane ba mesi ba kwale na ke ba pedani and jealous fepi work natural natural bibidro 0248928824 0248928824 na chese wa ma wonsa akabe rock clinic limited yen ene de pakum capsules aba pakum ye memadro be mei me pacho mo ho de sipinsi ta wo de ye pakum jenke 442 sanso ene oba mo akosu ekuma enu enche ven capsules ju so twa mo ya de prostrate wo de no VNE medfagin bo ma mo jade afusani ye woni padua ni mo acute sciatic pains anapocras arthritis we ya dwumaden a wonso de no mo mo ball toto net ball no tumirika no mo so medra ye medfagin akokra ne abrewa no mo ko jogging ferraka clinic limited okumasi alaba abu station wani school house and edition mo frɛ 0248885040 0248885040 Caresic Ventures Zahara Mission ne G capsules no eye edromua no kwasem sa no nam enu nti no ene we ye be magonorrhea syphilis age wo ba bia boso amane emergency repagin pataku enu nti wo be ma no enkoye bomodia na wo fa G capsules no mienu atopa no na wo hwie mission no so 3 caps no ebutu so na wo de anom topa ye no nom no sa to asoma me bese na wotwe mienu wo be hunu senkyere ne Zahara Mission ne G capsules no ekobom ye fancy no G capsules ye de mission ena no G capsules ne na atumi ye adwuma no de amamontam ye ma ne memedro ena Zahara capsules de mema nkwadro oba wo tobi akotobi de amawura ebia na wo do benada obema no mu ayemre esimu anakoa wo de Zahara capsules hidi ye ba mission de malaria fever typhoid jaundice obi a wodware wie kra na ne honam ye ne hene na wo de na chitwi dan wo de eye hindi heba mission okan shi drugland pharmacy chemical shop bia mu enrei enyana for Caresic Ventures nene doctor eni komo was 0248
56 93 35 0248 56 93 35 and 0246 348334 0246 348334 na wama wonsanso aka enure nyina ebe na bibia tumi an kaba atifo ye betwa ye ho aba sisi a na ebema wo ba no kan ye wo pe wo se sese die sa wade na gu ana wo pe wade me pacho kasa wo mame wo betra ha na se wo pe wade a bisa na se gundi sia de no an agu be se 7 months be 7 months okay enti agu okay enti wo se hwankoda no ayemoma wo be hwankoda no nkora dem mama hwe okay wo se mo ye ajapade enti onya den dan ne de wo se sika kakla o me bo akakla sika sen maji 50 million on fadai no wo be 50 million afre me ho na fada no se wo sika ekodi mu ana sese nya mi sika ekodi mi sika de kakra bi na dim na mo di sika ne beja ame a me hwe ma mesi for me no aduane twa kwai sa nsuo na me twi bi eti se me di pa akla enka wo be twa meka de o kan okay se me fan se papa ejina wo contractor ana me de sa bibi sa heading sa de o kan de kan no ano wo ya me yira me no woma adan me fan koma obi ya me no mi no ma no rooms sen Pipacho, mfan say 3 rooms. 3 rooms. Ye wia ye beka. Se wo sike wom no ebia na wani bi sese. Won fa dan ne ba koma ho. Se moja aware a me ka se ba kompo. Wo de ye nche na fa wo de ma han na obi ntram. Ompene. Noah. Ompene. Wo de ne de ma no a na o de ma han. Ma store ne ye nyina wafa o. Sisi akoko ne nyina wafa. Oh, koko. Edano. Ye mi ne ye si amema. Dabi mama but mo dia mo ba yansa mo hia yansa nkra ne ba enti nkra ne de ajapade ne ya yo mo dia but now de ye mo mienu mo dia aha mo ba yansa nkra ne bo mo ya mo ajapade so ti ase enti obi wa wo se mejai okay dan ye fa ma nkra no ya nsi dan ansa na nkra ne ba o but mo na mo si mo ade mo de mo ho de ne mo sika si ya nambwa enti dan de me na me si ye me ni mi ne si ye ba ne ayi pa ne de ye me de me si ma me ma isi ma homa okay edana ko mo haye bacho o mo haye dan no na o muti mo mata amaso ama me fra o me senka me kwa kwaje iska no ono me se o we aba so banya me se mo mfa ma no me bo wade nda o makasa ama nkofo na tu afi da sia nhwe obi ante o sese obi be ba betrem ye de be ma obi ante dan ye de be ma han obi aba betrem nti beka ho eno no ye wi a ye beka ho asem ewo efom ho na yes ama bibi akoto din o ti ase amiti aya o se nkran de obehwe wo mo waka na fidika sei so amansan nyina atibi nkran de me bande me hwe wo obehwe wo mo me da se aka ejapade no because o so wan hwa o ka so betem nkran betimi akuno me ndikuru mu bi mo na se bia wo man ba ko na wono so nya empre bi no so wono ne bedawa unkuno be ka so wo no ne dan no de empre bedamo oh da bi sia de bi sia ni mutri wujidi sia na sisi Noah, wujidi na first kra na wu no hwe kra no na umiemia ne kon o sia sia jai o pere so sima jai oh ne se ade e ya dance se okay ese okay ya se edan mu a wase fa ni na 5000 sia de me ka se menya 1000 enye sisi an wasam ne yake o ya betra se ya hyehyɛ wo se fa 3 bedrooms what the chow 5000 and then what the 5000 ko han dan ya how many years and net die high 5000 how many years na oje 5000 wa fa dan miensa mu a akọ no wa wedi enko what wedi wa anambwa ya nwene ho wo ba dwene ho na mom ish babo commercial mama me bi se na semba ko pewe na fe yenko ya conclude de but ni nana ba no a na wo so wona na twempra no I can't think far wonti ase o ka kire me se wase ne pe o ka kire ne se wona na ba na se ase o kire me se wase ne pe wujidi me se wo blano ebile bi atwam wo ye niema bi emfata e wo kromoti ni wo suro no se wotimi aye wo bi sare de obaye me nso me sa wo me nka wen kire no na na ba de wo se de ka kire wo se wo so wo pe wo ka kire se wo pe na me ni ho ya but wo na be bo wa ma me meje di se kwa magic ase ne pe na me sim de wo ka na me ni ho na se ma boda mo nti na me be ka wo ya ayai bia we dia wo kan ma nka kire no na e die bi akoso nti enu
wo hu se me ne bla ne ye fi o dwedi se bia o di bi be ye me ade na akoso enu de minti mi nka e obi problem ye twa ye ho betie for se de da ye koso ya ne piti no wo se wo be hwe nkoda no nti wo wi aye ma ne de ne nsa sha bankrata se sankwa no obebo oba no am wo ma hwe no na fe yaka 5000 no ene da ne ho asem ya the second story na to so wo kai Mickey ena oba ya live second story oba no a wodi nyinsan koma mema miensan buro so no wo fie ha abrantie we na mes yaje no wo me ho because obusuafo to ho ma oh da bi o ma anya ne sa it's 16 years edua dodo se na be ma ya bro wo oh edua de dooso konfo bu e frɛ ne ya konfo wadane be 5 be ma no dua enye wo ba ne dua wabɔ be ma no mi ma bobi da last bi mi na na ba bi mi na na wo bɔ be ma no ana la ache de me kan se wo mi a me mene wo ho ma mi to mu no mi na na ba bi e frɛ ne Kwame Aziki na oda ya bonti dan mu ho afedi ye kolu adan mu a wose aya Kwame Azeki wo de na me eh bla no wonti me na naba e na wo bisa me sa me de no wose wo na naba no bisa wose wo de no e na wose aya kwan yo fa so ne wo kasa de se de wo si di nani eh hwe wo no de ya menti ase ene mi bu fui pa na dwoble no enya sam ketewa eti ye kon ye no e na de ye chia no pa wasesa ne ne manyina freedom wo de ko na me na me kobo maami ama na mamba na me santi hwe wo se me mpra ne Kwame Azeki nti wo na naba me na naba ti wo be sa na ne ama e na ntese wo so wo ha adwen papa wo se wo amodua de a na ye no kole sa ble na me nkwa sole what eti mi bodua no be ma ne ka se bodua se enye wo mpra ne wo na naba no Kwame Azeki no eti mi bodua no ene obi e to ma wo bo ne sen o ma me bo ne se Kwame Azeki no wa se me peda na me na tena da ena mi bodu ati bi bodu ano anadwo bla amada ena wo sa akofre na danfo ma mu benya na eme enu na ma ni hu se enya me hwe no mada no ba se no wa se ma o hye o ma wo bodu abi na me ka se dua na me nane ena bla ne kan ya na me di bla na ni mu fele na anadwo ne ye ko osubrim e ko se nsuo ena ye de bedane he eti wono ankasa no wo hye ade ne ba opese wo hye o keti enu achi biem eno ho an wasade mi a me mene ya mi collapse ye de me kwoto hospital wo na naba ne ho mpra hwe me na naba ne ho no mi a me mene woni se wo ye ona naba woni mpote se me na na no me na na pa ye me na na bema ye mi chocho mu twa anya nchen nso wo dwene sa se bema no ye boni we wie obi ho bedidu atam wo bedwam wo beye se wo bedwam ba na dwom ba otumi bu nkotodwe pachaw oye sa mema ni bia wompa me choda me mini ya wo mi a ye nyina so no ye nipa bia na koma eden wompa wo chawo nso ene ntotu ye wo fie nyina na waye e chaw papa de wompa me bi da e free sa me ne tena ye boy onye amade mpa me chaw da nti e ba sa na akofo akofa aduani abegu na wo diskam ya aduani mi eni saa wo mpa me chewo no wokọ odi watam nyina wi jamanfo ba hyawo ni wi so osan ba no wo beda ono beda ahyawo ni ba no e me ma fa no ya de mo ya no ono beda wo hye condom dabi woni ahyawo ni ba nso beda wo hye condom na wo sola obo ho ba nso ma me mo me ho ba mi si su nyina be ma me ne tena ye me ble pa ho ne me ba pani me ne wo betena ye wo no wa wo kra na wo pepere ya na wo konya aduro ma me a me dikin a wo me first born okay me wo me ne wo mienu ye first born de to so biem wo sa ma me ye aduro ansa na me nyam de to so me ensa ye otu me sa ye aduro eti biti wo mu sesi e kra me be ye wo ko CCS me ba na nya CCS me bla mpa ho da wo ya sa wo be hia no ai me dika wo baba ko wo baba ko eti se de na wo hia se Noah onyama de mi hia pa ne se wo be boa me ama wo tuo no ne yade ne ho ntoto ye de
ye be ye se se aduro no ne bo orden mitimi koto bi 3.5 cedis mitimi koto bi 1.5 cedis eti Canada me so no be ka se hame a na me boa me ble pa na omu school sam enkra ne ye mienu omu school omu kanti omu enkra no omu international school me ka me do omu kwaban omu so omu enti omu kanti e de kwan omu be fa so omu be so omu school atade na omu school bus ne e na dan ne nso me mpe edan mi sika ko shemu ene de odi be jam ne me chi ni 50 million on fa mame ne on fa ne dai de wo keke nyina kire se be ma no odo no odo oye obsessed with you enti so oba sese be pacha so be yere me nya biem me da so pewa bra obeko ma nya me so no kwasem me pa o show beble se no wa pan tie nipa bie ni ho obeka mesa wale ni bie sa wade no muntira se abusuafo sa wale ndi abusuafo na no so o mantimi ofa kire se ono amu atutu ne na fa nipa di na chi abaje ne nsa asa ayire me agye de ka wade awale ni guo ma na no wa pa die me nwale ni bie otufo be ka ho mpani bie na me obiele ndi ho a se e ba asante yin ba ayi na na do dan kwaku fa do be ka ho mpani bie mi bu ni pa na emom se me de me ho ko sha konfo mu sa de de ebele na so ne de si he ya me da se enu ti odi si ho a me nka se kwajaye o na emom no tra ho ne fa akumadwudwa atrim Charistic Ventures that is Zahara mission in G capsules no aba enu ti shane so ema me se Zahara enupa ne de no kwasam kama shane so pa se Zakia me se ne kuru bedi Zahara ho adanse a kire wo 93 wale na ye ne ho ade na one ne ku betina ho ema o mo amenya nananu na ye na ye me fenti sa na me so me pe me de no ba me ye ya anye yi na me fi be na nche me fi be ma nche ntimi jankola no ho na me nyangasa me betena me nchen na me hwe se ne enuama ekofa sister okay nti sa no me ye se be me bia be ba ma akwemu biara no na so be wale me nko ade me pene so ma be ma no aware me sa na e ba ma adwen mu me ko bo me papa no mu nyina amane ye sese ne tie na o mu nyina agi tu mu se be me bia be ba no me ma ne enwale me nti sa no be me bi ba ma kwemu se on busanfo na Akoma FM ama omo kra omo se me ma no lorry fenti mi 20 Ghana kra omo boto me de ma no se na omo se ade chia se on gita nkola no nyina no ho no nti omo se on kona ade chia na on fa nkola no mbra eno ano no ana ade chia me friend first no me friend koyesa na on fa echire no wadum phone no have to send se ukono mu nsa no na se wo ba oba no wo boro no wasi wutrase adena ehwo no wasi wutrase se wo kono mu nsa na wo ba eya na wo bro wo yere ya na oh entesa Akoma FM straight answer meaning said there is something there the way auntie amisi mitiase ne say we no nya we anka sisi ye ko we ni nya we no mentiase de me bi sa won say se wo kono mu nsa ba wo de wadwuma na abowo eni yawa wo fam ni aho kire wo fie no ho ani bresi bam wo yere eye question oh me de mensanka no ba na ntisa o bro no me de mensanka no minya answer ni ye me de mensanka no ba na nye ni de me de mensanka no pe ma ye dan me de Akoma FM bo no pe exactly we me de mensanka is me ba me mo no me bo no pe enti what bo no pain ba cho an wo yawo no like wo didi na tem by heart eni pam wo bi okra wo mfa ho na wo didi na tem ene de timisi esi eno so na wo yo mame what ba happen Me ba jo an. wo ba ne hwan Me ba ne Mickey. me pa cho bo benya Mickey phone na to so dia mame ne fan kai ya hwefo ene ya tiefo eno ano wo mo etie program no ebi nti fa Mickey ne ba no phone ne eto wo mame na ye hu abrante ne ye ka ne ho asem no wo de hwan ne ba ye Me de oba ya ne ba ye. okay na wo so oba ya ye dan ti awa Oba ya me nim no call phone na me o de frɛ me ba no o na me ba no wo adwuma mu na oba fie na oba fa me phone na o de frɛ o san de frɛ no nti o kasa wie call no na me fa phone na me say call ya me ba ya de me nim ni pa kro me frɛ na me fa phone na me frɛ no se ma aye me oba ya o na me say wo oba ya frɛ o se me say me frɛ asimfo so me ne oba mic na awo na me say wo ne me ba mic na awo na da be na wo nyin sen ya me nte ya wo ne me ba mic na awo yo nipa de ya mpono mate nti ekwansi no hono no ana makoma ne sika
say one mla na me hwa kwala no nti me ne kasa o kata me sani papa ne maame o mo mpene nti o mo mpene sa no ma ye din mi wo ho a no mama frɛ no na ma sane no o no so wo ho no frɛ ma kwala ne ho mfa mi o ne ho mfa no ne ma sane no nti adidi mo be ne 3 weeks mu ho no wo no frɛ me sa obeba ana me sane ne sika na o mo bae o betena me nche 2 weeks o de ne ba ba ai o da kwala ne bae betena me nche 2 weeks o betena me nche no o be ko no me aminim me obata nti me nim asade ti ma ya asade ne nyina bia ma no anya na maso ane man de kokajetia ana ma fa ka na mo ko ya me ja mo kwan nti oba me nchen no ko oba me nchen no ko na me hwe ore ne ba no ba nansem mu oba ya ba me nchen na kola ne benya 2 years me so fa ne mra na di birthday no mo ba ye no na me ka che ne say edidi mu kura no me di kan phone ma no so fa ko ma ne papa ne ma me na me no mo nkasa me ya wo se papa ni ho ne ma me ni ho wanya da ko me se phone no me hu se phone e sai free ni nsam ado ba ya ba no di phone na o kita phone bi o se ne ma me de ba asai na nya papa ana me touch man say o fa nko ne papa ne ma me na me ne o mo nkasa ne nyina wanya bi nti ma me na me ne o mo te no ana o ba e no bisa ne se na adan akola ne nya miki di ada ka ne ye hu na ne ma me bo ho ka dodo na wo yesa no emfa kwan mu ana o se o ma me nya sa na menyemu ye no miki ahwe mentina me so se me de ko papa na o se wo pa ye nipa ma me se ye nipa se na wo ba ha me ajo me me peni so se na ma me si bo ho ka no me mentimi bi abra me hu ba anasa me hu baba abusi ani bi a ma me ne bo ho ka no ntina me ka no nti sa wo pa ma me ne wachi na nko awafo wa mpene da nti bevre no mo ba ye no na ade be chi me so nko boniti mama ni sika na me nim so wa plane ma se kwa ni manyina hata wa yi ne manta me ko dwale no wa yi ne mani nyina guba ga me dia dwane mi hu ne bio wu ko dware aba na we ko dware aba no ne papa ne maame ho no na wo de hu akọ kire wo mo no ana wo dware ja me da mi nim sa jim bia ho ne tirim nti mi pie ye no me wona ka ne ntoma bo mi mu na mi su na me de ha sa akọlọ le kwam na mi bisa sa mi hu oba ya wa dwane ana mo se ne ma ne mo se bia ni ho ana me frɛ me ba ne ko adwuma oba bi ana me frɛ o mo ana me ba ne mam direction say bia wo su adwuma wo firi ho no mo ba ne nchen wo dade entem ho no na mam direction na me call enti yenwie me person nti no adien da wo ye oba ya ne ma wa ye nti an say no na yi ma aju kra firi say wo ba ya dwane te say akola ne nya me ba dia ana o de abehye me akra ne nya mikidia yes ana o de abehye me ana wo boka me na bo huka enu tu no yi fum no enu tu no dwane ye no ka sam ko na no na mo de na wo kire no enu tu no dwane ye no okay yati for ba ya wa ha enu wo ba ya wa ha say live oba ye banan papa ka ho bebe na ye twa prese wate nyame hia so ma yensa aka wo ba no ye beba we tietifo mame na kana asema wie miki fa miki picture ne to so mame miki oba ya eno ho asem ne ye kai doctor mamu ha na probably say doctor grofine Mickey as a very okay. And I ain't yet to us. Mickey 1 and 2. Mickey 1 and 2. Mickey part 1 and 2. Yo. Young friend. I did a year to a Mickey dear so. I do Dr. Grofine so. I do say I now hear this year. 18 Fromia said Dr. Grofine. No crap. No, a queen a dorsal. Dr. Mamenika and I was sick. And I was a car with the Maya and see him from one little. Amen. And I area a queen, Besser, Messiah Titriti, yet the Ashanans, Manas, a Fahua, a Kuma Manfo. What to make can grow fine with the draw abba a bois a year refree bujem, and Messiah Titriti, Yanina echo. It would make can, and they catch her say, Yankupon were body pedianawi, the Academy, Miminu Minu, see a beshe in the pediana so, said a bear becama. It in a go fine catch her say. Your health is in your hands. Yes. One corner an hour who are doing what pum gaining in an shall win some. Marco, a dear air, so back hospital. Now, Doctor Catcher say, and Nadia and Chin Libium. If you say a dear woman, you're Freddy sodium, a crossroad. Yeah, a situation may libium, man me and numbium. Nasa, she saw by no bay day. What done is saying? That is a brow bearing in a ayaqua. And if you go from your door and say the baby be a bear come. Marco, first and cabetus will be a stroker. Na kapanyini bia obodi bre wie nya ne sika bi nti first kwa ne friends sika fo yare nenne 2025 stroke chie ni nyina kyerese enuane ye didi emwayen fa go fine eyiwodro ne no ye de number ni tudwa ya kyerɛ odi nti a unsa ye otitiriti no to ho anamo fa Dr. Grofine na gi kyerɛmu bia wo hia
0244 59 59 65 65 32 32 0244 59 59 65 65 32 Marco and obi anyina duri free so wasi dan wontimi mfro dan no obi ho agi se pagya de besi awiem eme ekọ adwuma ban sa na be fa akosi dem enam stroke yare ya ehwehwemu a kire se yeyi enipa bia edu esi ho a se yam kwala ana age average age yeyi nipa du si ho a emu 9 ense mu titriti nti ya kasa yedu du a emu 9 ense mu titriti de kire wa ne se cholesterol e road dipadua no na sa dipa 9 hwehwemu kire se mienu benya stroke mienu benya pressure mienu na benya pressure e BP no ba ko beko ni nsamachi wo de ba ko beko iti pressure ku nipa bebre e de na ye wo se da me say mu titriti mienu aka no benya stroke no ba ko survive stroke ni ba ya obeko iti stroke ya de e ku nipa bebre na ye wo yare enan a from four silent killers e ku nipa nya wa bra yehu yemfa go fan enyi aduro no di kan ye hypertension BP e fe bra panyini BP no e do ba ko sisi ya stroke e de toso heart attack o ye ya de wo ko na de dia beto bi septicemia ye se no wonyare wawu enu ane en nati ho ye o de ne wa ba wan hwe ya stroke du be ko boko stroke e ben ye chen atade ye hye stroke ye yare bone nti yemfa go fan ennom se de be ye e be yi cholesterol afri mu na obi se doctor bia se doctor de de ko fa sa yare enan ba eku ye boko no a de be ka kire wa de se wuntini no ba ko bi mu e friend artery nyame anya wadom ne srade ana cholesterol wo mu a e problem nti na bibi be wo wuntini bia ana artery na akwaye yare low density lipoprotein na chese wuntini srade awuram nti abamoja efron konya koboko wo se ke speed efro no koboko na wan hwe ye edi yare kase ye de bebrew nyame anya wadom na srade agina wo ntirimpe aye yare kase atherosclerosis na chese intiri mo sisi nti afede mamoja ne kra enfro ye ne moja na ekọ so edi oxygen any nutrients na ekọ wadwem anani padua na kwa nyina nti ba bia ntimi enu ntambia ro problem e wo tirim nyame amwa na akwantamu a unsa na da ho ma stroke no wano na echia obi mpa bo timi yi unhu hwegbo fa magedro se de be ya ebeboa ama bibia be kama mpanyimfo se achia ne mui abebo nyina panyine no misrawo go fan aba ye de koko ye yankase koko na ye go fan no eni edo bi efen xylem eni ade afra aye go fan no wonum a ebiebie ntiri no ema moja no edi afusani ye se de be ya enko fa stroke mro efficiently ni pai wo wadwen pe edi stroke aba won survive ba bi asrade be da bia wo problem edi da osisi echi esisi yare obi wo ba wo hu ni sisi yanza no wo hu no ewe onan ase sciatic pain wo to ase na etwetwon obi o siri trust because na eyi atofo mutifa na pai wo no ngbo fa magedro se de be ya bibia be kama Yefa number di tuga na mrene yaso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 It is all when I was when you brew mama ko hwe go fan we ye adwuma wa awia so we ye adwuma ogya ho a empwen ansa fa go fan yi waduro no se de be ya bibia be fan enye se ni subre edi wu na eba wo na wo so akoma bo peri woni padua ne kasa kirewo se wo mogya ne so ate akoma no he mogya pompe de eba ni swa hwe go fan mogya duro no obi wo ha ne yem timi hye no woni so brew ana akoma bo peri wo ho ana woni so ma light off bon ka ye ewo na kirewo no hwe go fan mogya duro no wo hoda wo so nsanu na yo titriti yarekase eno ne eka ho asem no hwe go fan magedro enye sa stroke ana pressure ebenyaw to ase twetwemu a hwe go fan obi wo danya ne abakase abo no wonu go fan magedro na bibia ba kama sisi yare ne aka ho asem srade dida osisi mu a ede yare na eba obi wo ho adua na adua wontimi nna misre wa hwe go fan magedro nse de bia ba kama aduani si wona wontimi nnia yare hwe go fan magedro no yenua ma no menstrual disorders nyame adum yenum go fan no de obi wa ni fie ni de fie du na ma ye no nyame adum yenum ya aba
emfie num aba edi aboso miensa na o menses maya yare hwebo fa modedro no obu ha ne de bebo ne nsa no saa kopem se beba obi de ba ofefe ne ho hwebo fa modedro no wan hwe yi a atenka onnya bi to hwebo fa modedro no bibia be kama obi dware wi a giso de ne ho kotara dan na de ne ho atwi dan no ana o de afi bi ne ho yare mogya mu yare hwebo fa modedro ne se de bia be kama empompo bobo na epai pompo bobo na epai ama me yare mo agro mogya no wan hwe yi a ediwo ne bebro pompo bo tiri mu a ediwo ne beba nyame adum be bia obenya go fa modedro ne bia to eti di number no afre me 0244 59 65 32 0244 59 65 32 asante roje hade ya na kumasi ba bia bebre bia obenya go fa na mrenti ba doris wasimfosu hillside ewon kokko suhufo nyina ko Kennedy ho menya go from Modedro no Gapsin pharmacy okofodua achim odafo nyina ko Tumasi drugstore agosredo odakwa no menya bi ho rafko ho akrafo nyina mesremu ko Okanshi drug lane Okanshi drug lane menya bi Kings Walk Heba and Atinatech menya go from Modedro bi ekus ewo ashama emergency wo de frame na me kire ba bi obenya bi eto nene enkomona yedin ede sanity 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye can say go fine memo nyiri kama eti ne can say go fine makes you grow fine ubenyini fine ubenyini kama so so bebo a wo de hwe mama coach se do sitie fine mama coach kan ye ja kirewa Bewa go fine one sanity. Etiefo Mickey 1 and 2 no ane ekoso sanity. Nyameka obi bia ho da se ne ebesensha. Amen. Doctor, yamensha papa so the grow fan aba. Yaji awodo sanse edro no eye pabene ano enam de eye ka no eno anayo. Doc yamensha. Mickey mami ni o. Mickey mami. Eno ba ya so papa ni. Eno ayaka. Sanity. Okay, it's oba ya ka when na ebeji we dwano na Mickey mami aka na asem nyina wie enti beyi wonu wa hememu eno ane yakọ oba ya etesen no ba chanya mi adu bibia bako oba no wan acho o hefa o my sister okay oba no ye friend sen David en afen David afenyi o papa din de sen Patrick din Deku Pacho Papa to ne din Pacho Dabi Papa nya to ne din Pacho okay nti papa de Patrick Deku papa eni Mickey Pacho Dabi papa eni Mickey Pacho Dabi oba David afenyi papa eni Mickey Pacho Dabi okay enti die Mickey ma make no eye no kra na anye no kra ebi ye no kra bi so nya no kra chebe mo Ashase ne de na anya Mickey na me neti na me na danfo ba ko neti nti na danfo no se fe na otu na otu fe mi se wa to ne me be na mi se me mra meje na me sa de amate nti di na ofrem na ka se meje na me nti mi anko nti ade chi na me koi nti me koi na me frɛ otu se mabedu na one boys me no ka no ho a amana me ensa no be hia me na ekofi nti ekofi na otu ne ka che me se okoja na danfo ba ko kwan eden aba na me simate nti na aka me ne mic na wo dem ho nti mi te bed no so na mic no so te plastic chair mu edem ho a na mi frɛ mi bi ka cha mic say mic na otu se wa to ne me be am na nyama na ewai no obetena o so free plastic chair betena me nchen na aka say mi nya botere na ono aka say eden embla na me simate nti sa Akoma na me ni di na mic no to share me so a one me dai enti ba ne sa na mic ka che me say me so no sese bed no so na mic sese bed no so enti e ho na mic ne be ka che me say otu na me ne tene ni nua enti hwe na me ma mo otu amane say woni me bibisa na yasema ebe asam kese na ebe mojafra na ade ode be yeme so de enya asam bepa na me sisa ade ma de mate enti mai otu ni bae no anche so na otu bae nti oba ne bisa nse
na otu nneɛma na aka so atɔ ma me na we no so oh nneɛma no krampo no Mike ge abada mu ma ɔyɛ Mike atam nneɛma na ma ne girl no na me say na se ni se unti na se minya abotere na me ka se mate nti ɛhɔ no na me ka se ade a se Mike atam nneɛma na ma ne girl no de kɔde a me kofi na so minya abotere na obetɔ nneɛma ne bi ayɛ ama me na me se mate nti hɔ na mo bi ɛdan na me kofi nti me kofi no na otu ne frame nkomodi diem na me so man ka sa asem na ayɛ ankyere no nti be 3 days time na me feel Mike ne ka chen se Mike ma se me yo ma se nyina yede aye ko nto on se ni miska na me fa nto aduro ade wan susu ani wan susu pa cha dabi wan susu pa cha wo ye ni gidi se me ni nda se obeye me sa de nti me pant krampo no wa nlo na ofro so me on me dai what if I hene o de pharmacy what if I would draw so no to wa nro draw so no yo enti ehwo no na so de oniska no de fa ho no wo dampa so no de fa ho na so ma wo control no de fa draw so me dampa no so na so dampa no so de awaso woro e bia wa penta mu control ho anan no papa mani abere o me pedru sabre ya me mfere obia wo dampa so a accident wo de ne nsa ba ko na aso mu apia e na ne nsa ba ko so draw so no na ba ko so sense ho enu wo die debi me bi so asem say yen control ho de a ene wo control ho say ya so wo de ma ye na eno no ene obetumi de afa ho all right na dampa so si den e de ne nsa ba ko so draw so na me dampa no so on the draw so de wa lo no ni me ye sa bibi ni wi nti me ka so nsen mi ska on de so ni ska na mti mate nti be 3 days time na Mike ne sa flame say otu akoto nyam na ide aba nti me mla maji nti ho me flow otu sa anko na cannot be rich na me buy nti buy no ono ampo na be hia me kwan na me ka chen say na otu e na so otu ofie na me se ba tinti en kwan nti e kwa na woni ho na me ka chen say na otu na ka so ofie no wa na so okofie sisi nti obeba nti obeba nti me ko ra dem wo no na Mike side e tu dan ni mu o tu dan no o tu kin ni gitai na me se na de nti na mabọ nipa ho na nipa ni ho na won ye de won twa ma nipa ni ba na wa lucky dan na watum na de wo ba be ye den na so o de mi hwe de o ye de o ba be na me se nti mitiwa eno so mitiwa sa na Mike ni so be ye de e be to hye me so sa na me da de to so mi nu nti oni me da de to so mi na o ka che me sa ayen eniama no oboa otu Mickey sanu da de ati Mickey ade we age se mamo guest house da na eche Mickey be fia Mickey ka che ye se wumom e na wode wo ho ba hye no oboa sana Mickey sa di de kwa na Mike minimu no fe je na bi kokko hu na Mike minimu no na me hu ni poda ti fe je na bi kokko hu enye wo na wode ho kwa hye Mickey pa cha da na me ka che Mickey se kire ye hia ne ha ye be frɛ no wotrumu ni betre ye pekira mo be se yamba me pentwa to so o meyi na no se be ya wo mu ababa ya ne ho fin papa mama mo hotel ada ekira Mickey oba be yi na no yanko nti ho no enti woni wa na ba ko pa cha da bi ada no so no da ba ko pa cha da ono da mienu pa cha ni nyina wo for sale pa cha ni nyina pa cha wujidi pa cha ekira Mickey be ba ha wujidi pa cha a little continue nti ho no na me ba fie eno so me ka yen so me ska wanye na me ka cha Mike say Mike you say me mentis na mba yo no say nti e mba ni nti ni sa na e den na me say me de me nima de kolo ina ka sa de a obeto ade ma na danfo no na wa de ablem wadwuma mu wo nti mo wadwuma wa na danfo ne ba nti o de ba na ade na hye drugstore for pipa no mu bi no de ba nti o de ba atwante mante ano na de ko fie nti ko fie me kwata na ye test na ka say me fan test enhwe na baba ko a me fan to ho entwen na ba ko na ka ne be de e beba nti sa de de kwa ma ansole ntem na me ko ye nti me ko sa na me sister mu nyina ansole nti na me so me ho ple me na me ye wie no na me de me ye de ba ko le ba na san ka me de to na me twen ma antwen na me to we ni to twen nti me fra Mike say sa de ma ansole ntem sa me sister mu ye de ansole mo plan to fitiro to na me ye de me wo sa minister ba to me a obebi samse de na me de meje no sa de wate na ne ma me de ni kwa kwasua adwuma nti se enyi sen a on tumi ka sa de o ne me wo
nti saa dia ne ma metuntondro nti obeyi adro bi na wa dia ma na danfo na wa dia beleme nti anu so mo adwuma wa na danfo de breme na ai se mi na no na yi na yesa amonchi no se fa no se me di bon so ma am dia fa mi nsem na me bia fa ma ya se mi sisi echi na me timate nti anu so me ko afie no na me kokko me de bon so na me de fa mi nsem na me de fa mi sisi echi ma ya se nti anu so ama ma me woton sa adro no mpacho ya no mame oton sa adro no sa asem na no oton mante won ka mame meton okay nti e wona me frɛ Mike say na me pay skyed age won ho say me ka je so ma me sky on fa mame nti na me pay skyed age won ho na me ka je say Mike madam fu bia ka chem so moton do drug store nti mi ngoto bi na edu ne 7 na ta no 7 na ta nde onnya bi into benya 50 cedis amame na sabe no akwa test hu so onyem na what test wo accurate ne so hu so onyem pa che dabi okay nti e wona so benya 50 cedis e di amame na me se mate ina so ni 50 cedis ndi mama danfo na me kokko yi na me de koton paboa nti mo na me kwa so kewa so de ni so toy e me bo 1 e kobo 2 na so ni nti na me ka so dabi da ade na ende o ma me fe nso ni mu nko na o se dabi o me ntwe na nso ni tam se dabi tam so ko e bi mpo me sister mo we de e be hwehwe me na me ye dai me obi e da na me ko nti me ko me sister hwe me pa anya atam ketwa me sister hwe me na nam sa Mike na me kokko da ni nti me de free me sister we de e be ekula nti mo mpo ma nti Mike nka bi ma na me be ekula mo be fa be ma ho fla me ne na nyem ye okay na obefa ba ma fofra no na nyem ye okay ada Mike bai na ensem a Mike bai o kan ye no edoso egu ba ho fi enti papa ene me treat mo fine ate me ma hotel air condition wom na wadem echina ye hia Mike wo ha ye ka che Mike se mo be ban to omra minima de kodi enti a Mike ya ma wo so obeyi na no e de fa obeyi ho no san ho because asem a obeka ye no akwachiri ye mpese begu ba ne ho fi papa no ya adwen ya me nshira me pa cha momra na mo ntanse ye bia ye be ma wo mo ba bia da ochina ye Mike beba ye wi ane ne beka so beba wa ma ba bia wo no ye be cheka why ma me enti ane ne beka sa omra papa mo hwe na se ho me ba me mehwe mo kama why ya me nshira ya kumeti 7.9 FM me pa cha echira se na no wote de Mike kan ye ni nyina enti echira Mike wa ha na oba ya wa ha ya nya ne sa o wa ha na oba ya wa ha na just we yi ne ho ano na bibia aye kama Akoma seasoning powder and the Ellen Spice and Trading Ventures yan ye de aba Akoma beef seasoning powder no adawru ma first time beef no nya kama Akoma jollof seasoning powder fagu jollof ni mo Akoma stew seasoning powder fagu stew ni mo Akoma aduane de enu nti wuko dwane supermarket mo nya na 0244 160750 0244 160750 ba eto ba no for ba kase ba no pe ba kasa ba dam ba from yade ba stomach ulcer ba kotodwe ba spinal cord ba yade bi agise ni yade pe ni nyina ye ba enu nti wuko atonso agogo hospital ne nche ba wo ho tema committee 16 la shibi obemba west club fraction 4 ba e wo 0244 083482 0244 083482 and 0272 5012 0272 5012 the onim bad ye when me say you powerful wo ko so a say wayade NS ointment yo NS ointment yenye stretch marks be pimples NS ointment be ma wo nantamu proper NS ointment could say wo nantri na etete bedsheets NS ointment wo honam sansa NS dandruff NS wo pampa mu apa NS ointment ekoro NS ointment honam nka NS ointment enu ti wo bia wo ba be ma kokko tuntum obi antobi awake natural capsules nyane de awuo ebisi immune system no nti wonta nyare by heart be ma mo ayemre awake benyane no would boss for 1 minute 2 minutes what you so nkuruma awake benyane menstrual disorders oba awake prostrate awake watin kana atiko awake wonu mato awake
yadie bia me so no awake natural capsules and cash drug in case okay about repair ventures tinat baseline nisi pharmacy rejoice ko for capsule pharmacy delight right you know and koko usko be health side bb pharmacy castle tribe of judah kuma se daniel ba mesi ba calling na ke ba have me and a kriske me so benya bi ho fa yere na so 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 na Emma was sanka enri na be quick credit was the we ya no Ghana card beje bosia no collateral bibia ye free beje bosia na fa kwaye adwuma oba na do Ghana card do achi fe quick it was 0596 920833 quick credit 0596 920833 Watch Ejani suwa wa beba mesi mon kamom na mon fensi so e watch enti sisi ya dia wo ba be ma wo hia na mo san ya dia otwia wa tenka otwia stroke otwia also otwia press otwia what do you watch here and one no Divine Obaba do try ba pa you know. One more mark we say Kuruwa Junction. Frey 055122 8281 055122 8281. Upebula Matalia for Dr. AJ. Da with 360 capsules. Oba no more 180. Bema no more 180. Sisi yade ne wututu ni na ko enu nti omo kokabo mu 360. Wutu say awade no aso papa say jaman no awade na so set time. Say omo tie nyina. No yet. Dawood ointment. With the double asawa ointment. Now your man na kwa aya contract. Ya say ukunturu wa no de tua. Yes siri mo dwuma na wa mama bia ya ma untimi ntu sisi na ayemu adwuma nyina. Eti Dr. Dawood wa ya de ababua mema pa. Abua wa ya. Na mpacho so fuma na tua wo die. Dawood e ba me sanso. Me pacho me yimo free mu. Dawood e ba me sanso ho. No malaria no wenum na to no be me say what he ba ne fa so bia mu nya na frɛ Dr. Dawood 0248 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 na ma wonsa enkabe eye kafefe talala be ma no spam count wa ye mre won pam wo de boss wa no be ma no on na da hoyi wape me pa cho ensuo bi fro be ma no ba wo ba enka wo koso kuma no mo eho enwo da ana ekuro ni nsansan bi guguwa wo ko fikire wo hu so watenka tekọ enu nti wo da wo setting badua de wunya ye kafefe talala me heba calling na capidance ma de bobo se obusko bi nkoko fe kafefe woman Harriet I was 0207183819 0207183819 ana 02431059 04 Shannon so Emma me so Joseph fashion we wono na ashematade pa matade na nakua de nyina e de my style ni your fetwa na fa WhatsApp jo be pam bia ma ukọ ba bia so na hu so obi hye bibi na e your fa wutwa WhatsApp Josephina wo be pam bia ma obom so woni meet me the sports de hwere mo fa Joseph was 0243 433 465 0243 Pastor Julius akwaba ma me jo so na what man no one ntem apopo ma say start here because this time me am no be am kasa ma masa I say this time the way latest for no ya na no I know them why dey pa yankwe ma ya chetiefo nyina na the say na me kan no mama hwe I think say nipa bi owo a omo ntia ase ma understand you ma be owo me ni nipa nya dwene won you ma be won wa ya be ka say so fu die omo de enko a o say ye won krofo a omo wa dwen bi say ase be ma de on na ye be ma nti obetimi afa na yere achi but oba de ontimi mfa me no wonya dwene omo wa dwen bi say be ma de o ye be ma de say o to nsa ebo yere na oba de no matter what the situation ade ya na oba na ye ntia say o to nsa me no wonya dwene na omo se panin de akran panin nya asema de akran de difo na panin de odi bem oba na ayesa these are things me
this time on mama saa ni mo no mu wura ya diri mu a ammo ya bra bo besi na no ma bro ni akọ be catch that stop the foolishness o be catch na o awu do mo ne ba mo se o di nkwasi asema jai but so what I say ba ye ya ni dia share drum se pani tim na se pani se bi o di nkwasi asem kwara e se wa kana fa cho mu ni ube ko na ko ni ko so antrase onu wo di nkwasi asem ontrase no wo di nkwasi asem tia wo no wo ya akola nko anti jisa wo ye di this is madness we yansani na me say na I don't know we nipa no you put nipa nyamia born say o seso no the who feel say o say so say ono okọ akọ twempra na o say oba to oba wa na chin bebre oba na chin bebre no ni ya aye ya ni na wa anye boni enti o de o suspect ni keke ya me ko anka ku no wo suspect ni keke o suspect do bit wa say yampa na say yampa suspect keke o ko tie no eno o se wi ase nyina amra me he so yiri board man kwase yampani wo de o bo bi no ono onye nipa oba no obi na wo no aye wo yeso wa twempena ndudo wo de ko dai no ba che no ono no onye nipa this are things mama ginyan wo ko wo cross had ya be fie manager no don't no moja no obi na wo no ono no obi na wo mo je nyina ni mu ensu ayu ni mu oni ntiri ya pan fi form mama mu ida sabe san kurasese no na mo ko fo twetwe Facebook say me na me be ma na be ware wo no na are wo na ware mi ana unnim nyansa yani se bre wes we get ko bia fa mo oba no so wa nya oba bo oba bo ni wo bo adwama me ya chi no ko oh dia say no timka mama dey me tell me say Bible say do unto others as you want others to do unto you. Say you wouldn't say me yere ko boy de be am kasa beti we. Say me nimpa say me ko boy de na me hu say my boy de me mama de her pressure ya na de ba. Wo de ma hu tie mu kan ko say okuku ko fa oba wo chi na wo te anase hu na wo de hwe de eyo. Me ya ko so me na mama wo yesi da mo. Obi ko na ko me mere ko ti kahwe. Otmika ebi o wan traumatized na ma dey say all these things because of umpan wo jema ko boye hwe de abra wo ye na eno de you think it's nothing o twe say nya hwe ba o ko akoma bi no bi dey safa na fo ho a wo se wo de wo twempena wo yare ana ba na wo yare ana na wo bo jema wo de wo ni ba wo me na za de mo wo ya pani na wo sisi akwala be tumi akabia so e so no so ni pa oba o fi ten pass yase cheukun wo hwe oni so a oni fo obabo mo anu na this attends mama this time master say can wasem say pe do wo da to say obi an say dey say hunu ade ye enti ade na wan enye but onu no hunu say eye nti ye nya no say dey say hunu no ya mo ya yare bibi ye ma bo ye ko fon na ko kan ko say o fi say mo timi nya 50 million ma na edan no ye ba ton ni a chema mo bi afa na de fi say wa je to say get na abra ho ya ba ya mo de ye be start to ya me say action mosquito call we the mosquito call no we the base ebe so na de se o na ekum tontom action mosquito call emoro tontom ya mutu kodwoto ekum wonom ena action spray no eno so na onim eno de wood spray wo office wo shop ni mu a eno no entatia kan kabi ena fei isa cockroach aha ni na eku wo mu nyina ntafre no na eku wonom eno timam sanka action mosquito coil and spray multiplier maukata edwa bia mu provision store ba bia benya bi osaya koto enterprise we dum pz feno ne koto action mosquito coil and spray 0208 18 15 38 0208 18 15 38 top choco chocolate spread wo pa no fa fem ebe ye de wo won pepa no top choco chocolate spread ebe mu pepa no top choco 3-in-1 drink de wunya ne sohie mreche ene sugar ewo mu dada ema wo ka minute now breakfast are you ready edwa supermarket mu enye na fre 0243 033 033 0243 033 033 is chocolate MFC foods de ensuemu nan apumunam epuase epumfinfin poto baby apokoka emunam ena MJC foods akwafade aba fresh one papa fresh
wokɔ wɔn mo nam no fresh na wo de bɔ nkwane a nkwan na no nsuo kyi apea nkyɛ wadwo a sɛ wodi di fufu a wanhwɛ yi a fufu nto ja ɛno na obi yɛ nkwan no na wote sent no na wokuta wo dɔkono a na de bɔ so wɔ hɔ ɛne MJC fusu nam no ho sent yɛ adwene papa kuma siso nya ne nkran wɔn nkura bata hɔ na santase run about yɛne mɛkɔm ne bofi pam yɛne ɛyɛ Nagis Angel School ɛna ɛhwɛ ne mu friends 0249 479120 0249 479120 and 0509 22 28 19 0509 22 28 19 nanya bi oba pakria Marco songo ne won janowa wonu a sidi osisi ho no onu a wo hwe nanimu a na oba no ada no oba ye me pa cho mo fa ko nom so kama asem na ne dabro wo hu oba no wa mo a o se bi me kra me besre na ma baji asem na kofie enam si hey mesra wa o mesra braba tinase na besra ko se na besra fa kofie ada na wo ba ye na wo ba ni ha no wosi yamfa wo mesia na beka wo die ma akosi da bi yenye ne sa oba ni ha nti wo de atwen me de ne babraw na de wo pese wo ka bi abeka na ya ma okwanya wo se na me ma na me besere na me de asem na kofie na nka yenya wo sa eja no wa se wo awunim ne wa ye wo ho be ma no kumfuo be ma wo twekora ni hu sini ni kabia etwetwa me ni bia sura ya na usuba bone no de wo ye no wonim se saa na wo yere so aye na me wu bi da se wo ba wo be wiasa akwakoda ne so wotumi exemia me bodua ne maame ho se wo ba no me de me ba ma be wura mu a me frɛ ho awansuo wo so wo wura hodo obeye wo ka wo wura hoda wo ne wo ma na yare bukura na ba ma ko se dru ba bi sei na se wo hu se wo ba yare a gi se wo bi anka ntokrom ntonom se wo nye hu se doctor ka se ya wo nye doctor ni da wo be wura ha kopim se wo pa wo ba na yare sa nti ba bia wo be wura bi anu nkyira se wo yire ko gwa ntwaman wo yiri se de wo sitie obey ena ema na o musa di dwano ma ko mo bro o mo ko fam enu mo bi wo ha wo ko fam enu mo bi wo o tie po enti wo ka kire wo se ada wo ko krom no wo ntimi nkwa obuo no na wo nko nanka wo susu ni mu nanka ne bagge no nhwe chide store de yentumu saa enti ka wo nka de na wo ko do no ene na yenko oba ene wo to ha na ma to ha ne nyina ya hyehye na ne ba ma wo to front o na wo yere na ne ka modemo ne ma ba bagum wo hu adwene boni nti ama wo bre akase de wusi ni wo yere start abrabo nkese se mudi ko wie fefefe efi se wo ba yi bua wo so wo bua no o yo ba de yefo nti yeso ni mu yie eja no wa hwede wakofa aba hwede wakofa aba unua ne menaku no yese wo ba kra wotena no ba bi na ba ma wo ye nkonfo da kuro wo ba fasikai etwetwa ni hwi ye wie yesi ye nim dia ye no wo se ma ko wani amra ko se wo mia ne keke minim se yeso obi nse mia ne keke ema wo collapse ememe bi sho mu yiye na munya ama kunkum no munya modia o mu furu ba bi na baaye me da say jewelry e what dey engagement rings, wedding rings, earrings and bracelets ni no mu obi fancy and afei many more no eyepo ye biemu a ye free mu begu from na doso eno nti yellow gold, rose gold, white gold, black gold and silver ni na ebi was in jewelry eno nti no wedding no engagement no ba bi a wo kwa wo pa gudie no bomodia na kwasen ben jewelry na with the flexible payment terms. You know what back or send ben or send ben. Papa, Yamishra, 024428 4122 024428 4122. And your dank natural health complex. Dank or dank, Yajuma Pani and Rupa, and the man nom, Hema Yadia to your top, Yadia frequency, and they award on a Gianni Yagia, gonorrhea, hepatitis B, Yadian Kaye, Yadia Bain and Eha Woko, dank natural health complex. Now, if Fidia Yawano, who banner woman upon the Ajuma Yafono, who say Ampa Haya Yarisafie, and your dank Jim Nefisio, and Nina a bit ever na dark stroke na dia awututuo pa edro tata hwe ya ebini ani mu bi ne achi kuma say patch number 2 ne wa enkratabora number 2 ya ne shop filling station hwe ne mo frɛ 0266 dank 59 dank 3330 0266
593330 na 0244 017556 na yebejo so his fit ya bod dan so na home e dan so na kasa wo bi edu wo tumi hwe dan ne sa na ode ne ka kopem ana wo ko his fit for sa no wo mo bod dan so tumi sampa e dan no efe wo dan ne so abobon tokro abra na ye nchiachia emfama oduom kumase e ho na his fit for wo fa ye no 0249 791065 0249 791065 SP Citro Punch drink eno ne drink ya da wedding engagement a year birthday party ya de 7 ya de 7 ahokwo no ma wo bo wo manum se tontontom na wonya wode fafa wa bi anim SP Citro Punch drink eno na age ba bia ko Osaya Koto Enterprise eno present Nasachi Trading Ventures ye wo abinchi ani VIP package ya na hwanimu Page of Fabo Ventures e wa Hinside Estate Feneko 2 SP Citro Punch drink ne bi eno na wo so 0249 017302 0249 017302 Nana yira kosia pokua Osaya Akoto yenkwen ma yencha yetie fu nyina ma unim ade ba ko a ewom omo nyina no omo trust issues 1 2 miscommunication on say oba no me na me ne pastor mo e kan wa eche onom say oba ne be ma wo ho na say omo ebia me wo bibi me past na me ka che mi kuna na nka me no mi hu boni bia nka sheda wom if you say on say ebia na wa ye bibi on pese be ma no be kwa akote afi obi fofra no na wa wo ka kire na mi hu fonso anke wo sa de we ma e wo say ono be ma na nu nti o ka say ebia oba no kwa ka kire say me na ba bi ese me pekra anke wo say wo de ya asem say wa be pe no mi hu boni bi ewo mi kunu nti we mi ni di nkomo bia me ye bibia me frene ka kire so me hu ne say mistrust no no ye main issue omonjo omo hundi be ma no mo wunye ba onjo ba ni ndi me hu ha no so aye ne ma be bro ba ne de a chew so ade ne de very serious wa ware mu se o se ebe ne ya de o de ye azumi so ba na ba adwaman ampa na wa ka chew that instant na be how for some time and say na bia de be che na de a chew but so be mia ne mene suspicion keke o nye se wakoto no na obey wa dun so beku no o se wa ka remu no be ma na nim sesan wa ka wa na so o so ma papa ne sem nyina afa aka na num o hu de wonka so je se ya ma aware akoye bibi e wo ho omo ware no mo tete sansem o ya na yom se aware no kra yem ko bia na yensan mesre no eja no wa de o subana wo mne de mesre osesa na o se omo aware ne enye ye no credit because omo maache o se no ntina ma akwa ba ko no ayare no enye sunsumu asem ya maache no omo maache nti aware ne de enye ye nti eja no wa brafom ne ensiesie edan no se o de ba ko be ma han na wo o diskana mo ba no no akọ ne baby no ahwe o ma brafom ne enka na entiase enye nyame sha papa na yere Alaska Star Enterprise ye yenim na yenim no se original wallpapers ahimfie me se de me so original wallpapers ye nya no adum baabia be ko bia FAKE wa ka bogdin kire me eno na abenya na ope original dia ene ne ya Alaska enu ti kwara kwaje de na etumi mu a ye wo me sister Noche Plaza ye be Prudential Plaza we do 055 4114878 055 4114878 ene tie obatalia oba spaghetti eno de enye na edwani supermarket mo ede enu ti obatalia Talia eno na papa ne no ama ne yere no enu ti kefo so se bra na odu betu kwan ma dan me ka ma me adan obi ka so odu betu kwan wa fama ko ma dan me ka e ka dan no me credit ya sa nyai so mo ne na ne namba bia mfata no abra kefo su wo ho na kuma se I tension kuma se me na ya freke for so 0278902965 0278902965 us boss be blocks papa na fese wudai inches bia be solid and hollow blocks I would sit down here a dino enfro stones quarry that cement there and na ye wo person han ka so ato a wo ba dokodwemu a Osborne Garage and Motors and despite out na hwe animu sanso na wo ba edum ensua se electronic shop no eho electrical appliances bia wo be hia no wo benya bi Osborne Limited ye niema eye papa 0240 403247 0240403247 Evangelist mama yan chia tie for the ahwefo na bi enhira wo me
argument ni ye niema mienu pe edi nkan aware na ye ware no na yere ka se nipa na woni na ekọ no trust no hwere ni manimu ya ni gya ntem ene ne nkọ wo ba ko mienu na edo se nura kora mimi ndai na sofu kambo mu na wo hwe na trust ni nya adwuma ipa cho gyan se enu be lidi mu anhwa ene na di ewuo no ba empana twen kora no trust nya adwuma ba ko be kum ba ko ti se trust na nya adwuma pe na mo anya ntem a saa na beba manso twen na saa oju jina ba bi kura adwu so obi dan chi a obaka se obi fam wo bo wa kwen o se he se ba obi na afra mo asada no person to ko ti da bia wo ba man wa dwene aye wo yiri ko no mai pe na wakoma na be ma bi o ti se bi enche no nya pressure enche na adwendwene ato no so ya ba sere mo am ware no afa no wawura mo se trust nya adwuma menko suspicious se me dwene se me susu se me yeta wo yese se bra wo yese o se wo call night wan tumi amma wan koda na busu ani di anche o se me bread and yere ana ko pa frɛ no ana wa frɛ no mo no wa di komo still yakodino obaya be no yakodino chese be ma sa no da bia wo problem mama say ya mo ya kina too free a ene wiase ne ye nya no tete wona ye ma me no mo eye sa de no ma ye papa mo tena se a ye nya bi sa enti de na aba no ye so ma na aba ye fa ni sa ne ye manage isa ware na kodu management management mema so management obi e manage no yo o ga no manage na bato anu waton na fe obi akoto player foforo na ko be and I said team players ebusa pa nyine beka ya manage o pa ko no manage na to boot oye onya so under 17 hum no aton no akopɛ foforo aton te sa na de na du ye be sere ya nya sa da bia se ya na besie be mai ade a wo ye no kwasem wo keka ko huo hwe wudu oba ono wo nwene sa achi na wo twene sa ma ubewu agya no okay ekeja no way no why do to no won te sa no wa no won te sa no wa ba ko buru ya kura ne ma na foso no ma na buru ye enti jaboro no oni na ho na hwa wo ma na hwese dachi bi nkola de besi yie na wade wo ye kabo ma enye yie ba ko be kumba black group ne kura ma chi ba ko be kumba ko nkola ne yesai omo ye two nkola ne ye two second one na yesekla na the first one dey no oni bi first one wo sana awari amwa wow se asase na mo de ko asore ena sofo ka kire mo se mo ko hwe mo jam a ka mo mpene akolo di kan no a last di mi ma me woni be ma te wa ade a wa ye atwam enka bi kire ni da mistake ma ni bi ade a wa ye atwam mo ba te wa first na makonya ba fo no wa yi ni tete nsam nyina ko mami ka che mi se onu obi kura twempena wan ya mami na obi da eno no amana nyina ni so na ye mpunu ka wo pass njew kuru kan kira wo yere eye wan kasa onyame di achew wona wo fo ye nyame di achew don't go there na mun komanim na nye nhira fa nyame sha papa evangelist ye twa ye ho abetiefo ye ba to so feel every taste never spread usu ndi nkomo of course to ni mo so wo hunu second day was akọ so wo hunu am say na me wa for coin enti na me ntia ase enti na me titi kokoo nu saa na me say da bi se saa de a me su me ntia o mon kan de and there me de 1.5 na me kita 1.5 a me send na mo ti me de ma boy no na nka o yi mo ti me send him ma boy no ne line no so enti me titi kokoo mi dade na me nya ti kokoo no wi a na me say da bi mi trace ahwe de koso enti mi free ha nyi Akoma FM do ho ahomache du ho no ko bop no obi ani fie ma bom sa mi nti obi anka na say me hu yira me ana me ko nya ne boy no na me bisa ne say na wo hu me wife ma me o say nyumro we de ne ni mbo ne so ye ana me say
na ise me enden ana o se mi bisa around na me hwe ana me sa ko fie a to aye so na me ko bisa me ko du e na waja nkola no mienu e wo ho no se o kla o mo so ko ni ma ba do se ni ma no na ni busianfo no wo ti mi da me ti ni ma no nka ne de ma hu se o ade ase o ko ni busianfo ti ana me ko dae ma nya ne nkola no krampo na me ko Akoma FM ti obo anapa be 6 ana obae ode nkola no bae na obenya ne me ana me chia na me so sesi a me fra ola no emba u phone na yeden ana o se ayira ana me se ayira wa hin obi a o te store n'enim o se ayira wa adwuma mu ana me se adwuma ben o se sesi wa anya adwuma bi wo ensa om n'echi eye bola adwuma oye o se sa vortic konkons e o bola no so ana me se na we started aben enu die bola no kra e bi wo medan n'echi pe ye wo medan n'echi pe almost 2 years to 3 years enti na Akoma FM kra no wuti ewie no kra wo se ebon kra ma wo nko ho na ye se adan na afire wo furuka na wo ko bola no so eno de me mpe meni nje ho e cha adwuma no de meni nje ho nti se sa de a se se no dada bra kra na be hwe bebi ame wo kra wo se wo mba no se se niama me be ye no niama na aba je se bode no se mi obode a amanfo free akra be to bode o ti bra na edu market ri a mi twa me de na endoso krampo a metima ma osika no bi ya to to amanfo de no bi aka ho ye nya ne market bi ka ho a o de ko market no ba ye ze wote menchen ye be hu de be na me mpa school bi wo ho emra na ye ba ye be kwa homa no so ye din chaka se free Daniel ba in trading center e de bremo kasafidi so said the munim no Daniel Bar Center yin pie the abedwa so no and ne yanya pre na ya chepre na ye betrans ni achechire mu said the be ya won so be ya Akoma FM the be ya won so no apomodin mapa e be ba ofie Daniel Bar Center ye number ni ne 0244 364651 0244 364651 Daniel Bar Center ye number ye yusu e de adwumadi no menua ene dua yi mentwen enyare ansan wakopɛ apomden nso emfaso ene Daniel Bar Center show say ene se wo yare na se malaria na how dia na dro dia bedwa so no danima eba mesha kone kopɛ bi eto enom danima eba mesha se woni mato untimi nidie waposo ye omre me pacho unantika krabia no abre onase na tata o kidney how me pacho ene me say mentwen enyare ansa na wakopɛ danima eba mesha bi na wanom se wo so wakɔ doctor amia ka cho se o +1 +2 malaria how kopɛ danima eba mesha me so yene aduru no ye ya tumti ye boy samna na ye pray say Bible research ni no aduru no enti we Bible research de ye so nyame na ye nyame dinti ye de danima eba mesha ye de abro kone kopɛ binom sanso ye de daniton heba mixture ye de abro daniton so what ton dia na chese ye bibidro mojedro na ene ye sketch say se moja no se bi awe na wako doctor was why anemic kopɛ daniton heba mixture ne bi na onso enom wacho wonu mato wontumi nidi adwana esiwo pa na so wontumi ntibenwe me pacho ebi kura na wonyare ebia doctor anso waka cho se wo ba biara enyo ya na nso wontumi enti adwana benwe me pacho ni nyina eyebre kopɛ daniton heba mixture waposo eye oya arthritis anase numbness how kopɛ daniton heba mixture omoja no eswate kopɛ daniton heba mixture oyoba wo fitchi no employee koye maukra bosome no ye de wa calendar kopɛ daniton heba mixture Daniel Bar Center ye number ni ne 0244 364651 0244 364651 onti empemu atenkan onti ye o ye oba titiru atenkan onti ye kan low libido me pacho kopɛ daniton heba mixture ni bi enom me pacho emema montie me we dani prosta o se prostate no how ye ka prostate a ye nipadua na kwa no ya ye ka prostate cancer na chese sebi unyanya prostate enlargement na chese prostate enlargement na bad ya na substance so na benya o twenso na se emma o twenso o chim ansan wa twenso
mepacho na chese o prostate na enlarge ye ka prostate enlargement and na say ka prostate we epo junso twa no pe na wunyine no na anase hormones no emu eba changes be mu no na chese eno so eye kese eno na ne dani eba center ya chawo ne ka chese be ma bia no wo prostate mentra ma prostate na enye kese abra wo nyine no ko pe prostate dani prostate wo ni bi na wo so eno no me pa cho no ma no mienu anopa na no mienu anwumre sanso ne wo dani natural capsules we be medru we be ma edru be ma kwan enom se bema osisi yoya o bema osisi yoya kono kope dani natural capsules ni bi na enom me pacho na wo nom a am kabe ya me so fa kubensu enom ma me wonye kubensu afa dani ton aye dani ton e ba me sha no fa no mienu anopa no mienu anwumre bema ukọ sinen ma sisi na wansa no anase bema untimi nkra anase awukojoto me pacho kope dani natural capsules ni bi na onso eboboku ni pedue no na mesro se men train na obema no se enko formansa anase men train mo sisi enyo ya o ye nipa na o tiatia spasa asiso a o titiri ye bema wadwuma den no na kyese ye bema wakọ aba wadwuma den no se bi honam ye ya anase wo aposo etutu ebe de wotima ye adwuma ni we ebe mo ye adwuma se de na wo nkwara abrim pepepe no wotu mpanifeso we me recommend ya mpanifo titiri kone koto dani natural capsules ni bi na onso enum no mienu anopa na no mienu anwumre me pa cho me wo DH ointment dani natural ointment dani herbal ointment ni bi me pa cho we ointment won aso e dia ba ene ni sisi aso no pepre na ne bobre no so no ohu a na chete eye adwuma sonko kra say na eye adwuma na say na difference ewo tutuo na abedwane di na so no we unya ba bie ye o ya no de sra me pa che enhyehye obon se ho na nkasa na ne nkatranka na ntonso bi eba wo sana no say yes eduro no sayarwa anase eduro no eboko nipaduanim na we na ohono no enye o ya enhyehye anase ohono no entutu obon se o de ye ho ma obon se ehyew pa eno na chese ohono no enye o ya na emom wakoye adwuma aba ensimunam insawansa Akoma FM kope DH ointment dani heba ointment bi na so fasasa na nisusa so no me pacho we yemfentua ani yeni we me say yemfentua yeni ene ointment a wo do se metimi dia sawa de atua me pacho we de memfa entua menni so obi won mem kika no o se o de fasara so memfa enko mini no ina me pacho say internal external only external only into way sense we na go pimples how and nasa wonamani bibia ni how aye o ya no for DH ointment TB na efasasa so na bekwa ma wo so pedwa afantuma pa bi e de fra open dodo atu anasa be biara wo pese woto bibia no obefre Dani Eba Center e wo kasa wo mai so e wo 0244 364651 0244 364651 Dani Eba Center ye do man Ghana nti ye de good drugstores ahodo ene o Accra obeko medical herbal center Vision 1 ene wo na bon pepepe sanso na beko alive herbal e wo La Paz anase la police station e hono pepepe obeko Akoma bonsu offensive market obenya bi wo sanso na IK a champion offensive market obenya bi wo me pacho Adas pharmacy ejoso ya Kumase ejoso ya obenya bi e wo ma Adas pharmacy na ne doso pro ne de mesro Dani Eba and trading center ye omrom ashtown omrom me pacho odi wodru Dani farmer wo Dani Eba Center honum na ye yaso ye kese no pa wo nti open doso pro eto a opeso boa community a me pacho brabeto bi na fa boa community me pacho wonu so na asebi wonso o yare pa no me pacho ye honum clinic watna wo yare na adokro wakobe bia ye odro dia Fabra Dani Eba Clinic ye omromo on ma wodu swam run about a obun said Dani Eba Clinic ye honum and as wodu swam run about a friend number no 0244 364651 0244 364651 me pacho ofre e drono me pacho one
na edi nsunsuanso bɔne ebi ɛbrɛwa anaasɛ edi changes bi ɛba oni pɛduo no ma frɛ na ɛni nkyɛ anaasɛ frɛ na oni doctor nso ɛni wɔn kuta ho na then yɛ ka kyerɛ sɛ o questions ne o suggestions nda bia yɛnya nti o kɔtɔ aduro na ɛnɛ o te ɔwɔ sɛ o pɛ Akoma FM no aduro no ɛdane ɛba center yɛdam ase yɛ mu ntie dase ne yɛbɛsɛn hyɛ bi Rambo! Koyi keke. Minia, na why na wudidi a wosa ne mrani? Say on busa fa wachi anase wo akọwọ be enkai no da. We nu ma menka no kura bi say ete sa kura mpo a e ba no say no enye ka ketewa na me bom because sa no na o say me ko basa me niam bebre say ye even me koku a me ti gu for me say ye e ma me masa kura nka obo me ka kese bi a ka me ntimi ntua ba ne nyina no ebi ba akokura ni ma akoma mo sisi a me de ne nyina ache na me sa do no pa o sai do no pa o pa wo yire pa Akoma FM ade na ma wo de pen pa ka one secret kire me na e ma na wa bantini nsua bi sisu de ono ane oba me ne tenase a me a me de makoma de ma na sa nti e ma me so e na me so me papa ne me ka asem bi ewo aware hu nsem mu bebre e na me so me nam no nyina me sua de o wia so oba de e na se bi man so ye wo mu ma wo ma nye se wo be ware ya na wa ware geke de ade na me be fi ha akwa ne ho ade o ne kuro me nko abusia ne bia ndi mechi ba me gini die e ma me koe na mbom so omo so de omo ye ma me wo ma me so mani gie se omo so omo ye nipa enye komo e kurom ni kra me mfa me hu ndi sa ti e ma etore bi wo ha ne ma bi wo nso a e ya na me hunu se on so wa fight e wo me so me ho nti me so stella me don pa so don pa nyame Akoma FM and I was in a dine here, bend, and I'm so they say there, young tomb for the meantime, say a qua. We did every month be an ebeba. You bet Mamba Friday near Commandi. And he, Branebe, who bow we are near Behun de Ebe. And I was now then, Tina, ye Bob Braco anima, now me Bob Braco Michi, every grassy and a back room. Now me a crassing on Cabe, Sana, then Tina and Kayaba room, none day na me say, yes, Uncle Granasi. Okay. Na ono de ne tam na ono hye ma me se obeba akura na se no tam no de enso ye eso ana ono be Akoma FM ana me se da bi me susu de me nde me nti ase ene nkwala no me de omo beko ana ono so se me mfa nkwala no nko nti e da na etwe na me ntwe sa nti odi nkwala no ko school no ana me so me ye se nde nka me kwa fa nkwala no school mu ade akọ ana odi mechi ye ko ho ana head madam no freye na o za de asem ana me de asem no nyina to ma madam no se na esitie na madam no bisan se na wo kura no ukunu wo baabi ye adwuma na o se bra ho na be hwe baabi a owo keke kura mpo a at least also unko ebia na ukunu oba ya no kura no kro no na obo ho ana na bibi na oye boni kura na oda Akoma FM ana bibi si wo ne ho na wantimi anko wunnim ho na wo obi frɛ wa na se wo te sa na wo be den na wa ko pie mu at least also unko na unko hu ho uko hu ho wi a na se na hospital no wo na wo ne ne be decide okay enti me no be ma nkola na atworo exams mienu na nko du Friday no wo be yi nkola na amae na nka ye mfa wo nko enti onye ne ho mboae say Friday no ye beko na madam no kan sa na ojitum na ye nyina ye ninim nti edu Wednesday no na o say o de ankola no ko school na beni no ne ho mfa no na kin Akoma FM na bisa no say na akola ne ho mfa no de o de no be ko school say sen ma ye nhwe na pom ndi ansa na o say kin o de ne be ko na o de ne ko ye ti o de ne ko na ye gakra na me say da bi ma min tresi enko hwe say akola no kra mpo no o de ne ko na akosi sen ikodu ye no mi hu madam keto abako na mi bisa no say me ba no na anapa ne ho mfa no ne ma me de ne ba school enti me pese mi hu say ne apom no e de sen okọ e ba na o si wa no wasi ni ti ase o table no so ana me say o
ICTV obe repeat program yi sanso ene bonondro yeni yankasa yenua onua TV so asan repeat e de amamo yenkwa homa ne so 03224980335 03224980336 03224980337 odi baby afefre apatele fomo se ko sopla du yo yenkwa be me no ante aswa ate program ni chimade kakra me pa chachre no ka say so ye be mala no ba che so on fasina stop it and you find some about now the suspicious and about it so I'm fine it is social media people are beating the wives killing them on this mere suspicion so it be come people can say so you e be abulasu so so be say you can Akoma FM hello yeah kasa yetio I'm patrol I think what kind never say or justify so be money that's them so one thing because part of mortality is all permission acceptable so be some about us about no whatever let them go away of them offer we will write over Oyasu the good part about Oyasu tell what package so we also review they tell them so one thing fine because before the work man it was it nyame sha papa we didn't baby afefre Marco mira because wow the bar could be and free attention at and what is the papa Sango mami obejuma pa se me an feda na me de na me ya kaka mo ka se mi ti ensema oba no be manani be manasi mo ka ba fie ni wa asema fie ni o ka e ko ba fu ya ni se mi ni no oba pre no de no be na so that him what you have for baby akwa with laba ba na ka be so we dey you ba ni ba ko kra ya we ye oba ni kan wa se bo da do oba ni yan ene na o kende na o ka wa se be fe o me bi ho o musu ba nye no na ko ni ya oba ni wan tie se kwa mi ala because that was o ku ti be na sumo ti ato ni na ko to se dia ene ka ne nyame ensha pa mira dini ba dia fe ya di mana bo abi ko ara ni aba ma no ko wa pata oba no ni na wo mi aye no ko pata no wo ana da no ko no oba no ko oba ma ha no bo ti ada ta len ko mi ni oba no aka na dia ma ha won pan ko ka Akoma FM oni yan ga dia na ma abura no ani ni nche no en ti ka wa dia o le bida enti ni yan na bi ate ni da se papa rabi bi afa went to me and you know so a lifestyle reform health clinic and one Dr. Stephen Esiedu ebutio papa se bomodi ane tutumi kana na amoto na bra and them say ya de awafo amopa ma liver kidney problem prostate and also sciatica na blood pressure no so diabetes ya de be ne hawo ya de be ne tete wo entra wo ngu Dr. Stephen Esiedu ti wo hwe lifestyle reform health clinic bomodi na obehwe wo kama yenra ya de ma ni nyina organic chemical bi anim Dr. Wokumasi Abre Pentecost School Junction for Dr. Stephen Esiedu diagnosis before treatment 0208 4786 86 0208 4786 86 odini baby afrefre hello odini baby afrefre yakwe Maa Akos good afternoon mira wow ni adama one touch okay one touch agrone form Fato for me. Na so once na no miki ba na mundi ni picture to see so no once na bi ai ka say akwara ni sana ta akwara ni sana. Maa Akos once ka wa ni ya me ko wa di mo Maa Akos. And the kaka met ma kan say no na o kan say na ko ya do ma miki embra mo mere won mechi atam no na ya hu be na kula ni yere e. Kan ko first question ha bla na mo won me yere no so adaya no. Kaka met ma kan we so bitin ke ba man dia and the problem dia ni because the dia adru ni awale ni kwa tabu ka wale ni bum kwa eyi nti Maa Akos ni so ma adi ni kaka met ma so mi da Maa Akos. Yes so yeah that say we didn't baby afrefre Ini aba papa bi. Wa fa kwa ta papa bi. Ini aba me emo aba so dumedia we die da bia me ka cho se wa we di ma di o ye tie na ye tie ni e zo no. Akoma FM we die ya ko fun sha pa no be dwapo. Amen. Mi ni aba ma mi tu me ma fo kakra.
sebi so kwalo oba na wudi tumi se oba no efa wochi a ye be yese hu ne se wudi minsa akoko kakati abusu afota umpo ba ni bim enti wa fa wo samrew eni ko se asebe ma no pu de bio pu na ogo oba na adi tina be ma ko num saboa adi tina wo ko bo busu afemi ana se wo be ma ko bo ma me na mfa wo bro no ko busu afoko ko bu no ene bia num sa no de ba ne so ba bu no pu na wo ba na de bia ni ebu ku na wo na wo ni ku Akoma FM ko se wo no wo e ma de bia wo mo Akoma terminal na wo be se na de bia na be wo pu no abo ma ko ye bia ko to hospital na ba na ta be tra wa de no wa se no ba wo ni nyansa na de bia pu na wo te de bia bo ma ko no sa o so ko bo ma mi o ba wo no ne ti a wo no wo da e no ba bu wo if you see man go mu so wo no mo tu ye na wa de ye fa ko heaven ena mema no so ye se wo mo oba no ko wa na wo kana ye be beta ne so bi ja no e ko bu bi di se kunu na kuna ubenya wa so kepa mda mi ya baba pa bi swinda se pa fa kwata phone in segment no Ayona pharmacy ena efa Akoma no so asene wona di impressor capsules no oyo no aba ukotodwe usisi udom uchese unom pem na ye oyensu oto ma me papa wasasa bro wuche hu anyi ye kafra edre wo no ye impressor capsules ne oyo no wonom capsules na ye to pa ye na de oyo na twitwi fa ko a eho eye we ya Ayona pharmacy a wodi impressor capsules no oyo be dwemu no for one way was 0243 123 224 0243 123 224 0553 134185 0553 134185 for Ayona pharmacy na je impressor capsules no oyo Akoma FM bi wonu bida efa de no mpemo no odi ho adanse na ma nsa enka be medi ade Maa Akos ena me di Akoma mo nsam djumade no esie echina ebeye sangege bobole bobo amagani amagahye be huna magahoho mikiti nchen na wo ba ya atenchen ye behwe de susuan de bode hono ebefa nyame ya adoma echina ene ye ntena se ewa Akoma mo nsam djumade so bu sapani nsam